tell. You family want to learn a swap for Paya. Low one eye. In our video to you, Yova. Our 49 allos et tassion and Melofa. Amen. Vivia to Olha tato a mata te talo ni tai au ma tau te i ia lava ma sanga vi ia lawa fio ni tai au le ma tau tua ona lo fa fa pale ia te tau ma tau au lia mai le ni aso pou se aso mata mo fie le li fa popo le soi fua ma le olo lau fa nau au stai au fo i fa manuianga le li matou baba ai le tua ni tai au matou ngana lea matou loto fa tai le ni tai au wa tai manuia mai le soi fua lo atu matou fa tai mai le o fo wa fa popo fo le li matou fo lauma ni fo i vai tau matou yai fa tai tele tama matou tatalo le li ia o le anga ia tu le tua lau polkalame pe avala au mai le tua o te talo le li fa le au maina toto Yesu le tua ngā luenga fa la vilave al polisa ia lo famia le tua ia ila ufia o le amataina o le nei fa sofa le vanga se ia o lava le tua ilo na fai wina ina ia au le tua le sa vali o lo tala le nei le ia sofa munia iso mato watu pele fa manuia la o fai ngā luenga ngā lulue lungo le ea so se ala ma so se ai le tua o lo ta ape ai lau whanau le yasu fa manuia iau au na o fa penao na tuintangiolo mai si fo i la tau o lo tau po i mai mauta malau al ni vai mo le tai au tu mawatu ia te oe lo mato wa tua le viinga alo fangia fo i le tua le soifua o le tamafo i mafuta le tai au ia le tua le whamalolonga lau fio me se foi o le malosi tino le li au mato iai fo i nei atu nuu le tua i le suinga o le tau paftai tele Yesu le lei amen ma amen e mo mua o na toi ufalofa ma fatalofa atu sa mo le atu pele fo i tai a fou le fo mai e whanunga le lei o le fo i aso mata mo fie mai e li e tali tonunga o loo manuia si o tātou atunu o le tausinga alofo o tātou tausili lami aftai le li mo fo i nei lau lau ma le nei a wanoa ia tātou te mafutai fo i numo pena te whailangi ia wali whagowina o tātou porkalame pe a wala au mai le tua le ngā malaina naua e sila mai fo i nei tai au o loo mafutatu ma le au na le tua ia o le tamao le ngā luenga o le sunga fo i le taitai po le whaau o le whaalako tonga le alofa tunoi so se vaenga o le nei ke lope o lo o tautua ma au nai ia le fionga le anualo sunga ia Bishop Dr. Elia Esera Tavai ia o le fomai o le tō whamanino o le fionga le toa ia e mai se fo i o le whawhiangainga tau i langi ia wale ngā ruenga le tua o loo ngā rua e fo i le laitu o le atunu e whatalofa atu aisi o tātou atunu pele nei tai au o nei tai au e tātou tele i anga i tātou po kalame nei tai au ia o le atu ngā tule awa noa i tamata i tai nei tai au
se whaatalofa fōi au sila mi o mai si o tātou atunu pa pia fōi tino ke risu ma le anganga whaaloalo. Ia, batu le anganga whaaptaili ni te au ilo sunga whiwhi au, Mike, mole nei fōi awanoa mātango fie, o wai fōi se awanoa tātou te whilo i ai whiwhia ma le pa i o le sio tātou o te muu e ro tāpo i mai mao tamalawa. Amen. Whawhitai fōi le atua ono nei tai au te toa ma nei tai au mfou. Wa tātou te momoe a e tātou te ala whai mai, tātou te le i whangunga ma le tātou te le o mana malama po le ale me le e. Amen. E tūrai mai le aso ma le taimi. Hallelujah. Ai watu le au whaatalofa, le pa ia le au whainga luenga tofia le atua o e alo no pia i ma e so se tuli manu o le nei atu nuu o Aotearoa po New Zealand nei. Ia ai mai se fo i lantou e lo whainga mau o mai lunga o penga te whailangi so se vaenga o le kolopero e mai mua mai silo mai e le nei tai au. Ia a watu le au whaatalofa. Ma lo fo inga lulue ia ele whaingo fio tau tiute mo tau whaiwaro whengai mautau ia au teletonu ia tātou te mawhaia me uma le matasi ma le mafuta mai o le li ia o se awa no le lei fo li te au whatalo whatoi ta maa matina matutua ai mai se ilantou o elo whapena anu whafunfonga mai tono ainga ia whaatalofa i le suafa maulunga o le tātou li i ma le whaola o Iesu Kiriso whafteitele o na whaina maualia noa tātou whilo i lunga o penga te whailangi ia so fua ni tai au tu apula na onu le so mai a mai ia mo le whaowin o le tātou poloka la me le tai au Ma lo whaftai, tama te tai fo ni tai au, le ua i whafonga mai Samoa, ia le ua whaatalo whaatu ma whaatuli mātu lana au auna. Ia, ne i mai tau mai si o tātou ainga, ia o le ua i Aotearoa nei le whaau fo i o le nei tua ngā luenga. Ia, se isa uno ia lau sunga pisho, pe i se mafu anga wa e sovi ai lau ele o Aotearoa nei. O le whaafteitele whaafsili, ona o le malanga mai na whaapitoa, ona o le maafutanga fo i a le lofa tū noa i nei. Ia whatoa mai atu te mele e seta, ta whai e fo ile le camp i nei Aotearoa ia, le ana mafua ina malanga mai, la fo i se vaenga po se sosani fo i tusa ma le wha moi moi, ia le wai umanuia, ai whaptai i le tua wa le mafua anga le ana, le no o mai ma tātou mafuta, ia ona o se tūlanga pe ona iai le mafutanga ai kale sia le alofa tu noi tono le nisi nei ia o pawo pe ia mafutanga le foi vai aso le sforele ia ma toi va vai fo ia atono fo ia so wa va no le e mai la mai ia fai foi na sia sistemi va tu so mai le no foanga o le afa penana ia tato te pati lima fatasi ai ia so ni fo ia joe mo lo fo yo le tau fai mo le li ia o le tali atu le lo sunga fe mainga mai Na lo whaftai leo fo ua whailo le tu sa fo i ma le tātou mafutanga nei fo ia tunu ia mesi fo i o tangata nu o Aotearoa nei o lo whafonga mai lunga o penga te whailangi lo mota mo lo lawa po so se vaenga fo nei atunu ia o no le whamoe moe fo nei tua ngā ruenga leo ua maua le awa noa whaftai le tua ua mafutai fo i ma le tamatai tai nei le whaftai fo i le tua o lo mawalunga pea le whamalolonga le tua ia teia e le o mawai le lo au le leili pisu ia le li tai o whasoso me le li le malosi ma ia ai mai se lana whaamalolonga pa ia tele tonu i ele whese se ingo le tau whesi malolo le tau unu nei moni la ia ai le ala vai tau whai adjusta kua nga ia i ona le tūranga le tau ai whaftai mo le tai a fau e me le malofo i whaftai le ainga o le tala le lei i le tatalo ma whano no munui le li au na le tua e wa foi lo lato al faiwa e mai se lo lato tua i foi ngā luenga le li
ia naua e sila mai nei tae au ia o maualunga pea le alofa o le atua i le au na le atua fo nei tae au ia i le li au nei tae au ia o le ua e sila mai lunga o le tātou polo kalame o le tātou polo kalame le pei ona masani ai ona whapena ona mafuta atuai ma au na le atua wafo i le whaasoa ina o le moli mau ia mai se fo i o le lato tali atu i le atua i le taimi sa whapena ona wala au i le atua ma whatula i le li ia sa moa lo maia o le tātou pokalame nei pe a wala au mai le atua ia whaatasi malana au na sunga i le fo mai ia Bishop Elia Esera Tavai lau sunga Bishop nei tae au mo le sila fia si o tātou atunu a tonu lava i nisi o loo mai moa ma whaafonga mai fo i nei tae au la tau tele o sila fia fo i ia lou tangata e mai se o le ngā luenga fo i o loo ngalue ai le lava ona whaailo nei tae au ia ia nga ia tu fo i le siva e ngol ta por kalami ma le nganga whaalo alu Whaptei atu mo le fasili o le tali vavea ia mas tali pupu ia o loo ngalue i tono Amerika Samoa mo le taimi nei na o whapena ia ua walauina fo i le tualitina o le ainga le luafe lua ia a loo whaia pea le tūlanga pe o na iai na ngā ruenga le tua o loo tutuila la le taimi nei Amerika Samoa ia a te lo taimi ia loo whea lua ia o na tūlanga o le ngā ruenga mo le silofia fo i la tau o e lo mai mo mai ia pesa teimi mua le nei wo o mai ai nei talu mai le fia tau sango mo vai i le toi mosa wa noa toi asesi mai ngai au te ua nei ai whaafitai atu ona o le whaamoe fo i o le kalesia pe ona mamai atu nei le aso le eseta ia le ua mawaisa wa noa toi fo i mai ia ma le awa e silasila mo o mata atu le ni tai au ia o se whaafitai lea i le atua awa i le mamalama tangata i polokalame whaataoto tama ia a o se abano le leifo i nei wasa si mai ai maua se whiloa inga le ngata o mātou fui e kalesia ma au na ma au loto ia ai whiloa i tu fo i le manu ma le nau tele o le tino ke wiso ia o se talatu le ni tai au i lo songa mai o lo i ai pia i tono Amerika Samoa mo le te minei whaafitai tele lawa i songa i le tai mule la le fo i tūlanga wale no sila fia fo i tātua inga ia nau whailo atu le ta mata i tai ni tai au ia o lo ngalue Amerika Samoa ia o telo taime o lo whalua i pia ono o le ngā ruenga le atua ia mai se fo ia o le ua tu ua le malo le tina o le ngā ruenga ia whaafitai le li o lo maua pia lona lau le lei malosi ia wale wala awina mai le atua lau sunga piso whaamole mole lava ele i anga i atu i le tātou po kalame lava lea ona o lea lava tātou te iai i le whaamoe moe le se tali sa tātou iai le lafo i vai aso iai whultai tonunga e au ngāfo i mole nei vai aso se i toi o tasi a sau noanga fo i tusa ma le whaamoe moe le vai aso le nei i le tele o le lolofi atu o le tino ke riso mai se fo i o whanau le tua le a se sa vali mo le la fo i vai aso e toi whaamanatu ma toi whailo fo i nei tai au wale fo launga fo i nei vai aso ma le nganga whaaloa ole ia whaaftai atu ole manu lau ti o le whamoe pe na iai o le deliverance and healing tu sa o se tau po le whasaulo to ina ma le whamaro longa amen pe o isi a vanga te tele o lo o tātou tuli matai e pea ona e whamauni ai i le atua lea lo tātou au ona iai i lona mana whai venga ma lona mana whaola amen ai le ngantai lea ia lo iai le tūlanga e mo le whasaulo to ina o tangata mai no fuanga o lo iai te lea mea o lo o whapena ona la matia le ola ma le soifua
Tele hoi tūlanga e moni au tātou mai le whaoratanga alo i lava mea ro nono a tia masai tia ai tangata. Ia ai whaafitai au le atua i lona mana whaivavenga, mo lona mana whaasao loto, mo lona mana whaola. Ia na wa ia le ngā ioi o le atua i aso, sa mafuta e fo i male auso e mese le tino kiriso. O le viinga naela e fo i le atua. Amen. Ona lona alofa mo lona ngali ma le whao ngā ina o tātou tangata e tusa ma mea alofa le nganga po ia wa umana ia tufa i te tonu o le tino kiriso. Amen. O le whaaftaile i le li a wai pe o se teimi wa o le taunto e whawhango mai i lunga lo tātou whamoe. O wai pe ia o le meolo i ai. Wa whaau penga ina ma whaau ma mai e le tua mea alofa alona nganga. Ia e pe ia o tātou tātasia e se tasi vaenga ma tātou wawa aianga i le tūlanga o le whao le tanga ngā le launga ino le upo le li aranga le tala i Jesu ia e muli atu whailonga. Amen. To se teimi tala noa i le upo ma tautalangia le whio ngā le li e iei whailonga wa aia. O le mana lea saoloto o le atua tau ona wa aia tangata. Amen. Ai le ngata foi lea o le whaamaro o longa po ia le atua i o tātou tino, o tātou mafau, o tātou loto, ia e maise o tātou anganga. It's an overall thing. Elo se mena se metas. But I le atua ia. A ona whai le atua se mea mo le tangata e whai le atua ilo nao te lenga. Totally whai le atua ilo nao te lenga. Te foi te mi tātou te whape foi ia ai longa e whapea. Ai au le li ia whai ia awala mo le soifua manuia on tangata puai. Ia meisa ana tau o elo nau watu ia te ia malana upu. Ia o le upu a ia le atua e whaatino le upu ngā ruenga mana le li i o tātou mo langa. Pio le mea le no sunga mai sa mai moina mata fo le aso le ngalu mai o le li. Ia o le vi inga ia fo ia te ia. Mea umana whaia ma le whaonga ino le tangata. Le whaafitai i le atua. Elia se mea tātou te mita ai. A se mea on tātou whaafitai le lofo tama o nolo wamana ia i tātou o tangata li ato toa molo na whinangana. Ia, o se tali atu lea pupu i nei tai au, e tu sa marisau na ngā lausunga le whaiwhiau. Ma lo whaafitai le ua e sau no malino fo e tu sa male whaamoe la fo i vai aso. Ia ua tali fo inisio mana onga sa ilinga o whanau le atua e vi ia i pele li ia ona o ana fuafuanga mana polkalami e mau fo le avanoa asiasi mai ai nei atunu ia wale tali mana onga o whanau le atua au lita e au ia o le atanga i lo le tā polkalami pe a wala au mai le atua ia e lei lava ona motor pau si la fia ia ele ia o mai le tūlanga le ua i le wala aua le tua bishop fo i lo soifua e talitono fo le loto ua loa tausanga o tautua mo Samoa ma le larolangi atoa ia ele i angai maliela i nisi atu fesilia wale ngā luenga le li i ma le wala awina po le ase mo le whaafunga mai o si o tātou atunu e mese fo i tama whanau a Samoa se langona na ina wo o ia te oi ina wo la ngona wo tala no mai le li e tusa malana wala au pe sa iai se mea sa nono ti ai lo ma fau au le afu i sa utali atu le li ina wo la ngona mai le li wo o le taimi o lana wala au fo i lo soifua ia e mese o le fasoa fo i in nei tai ai tele yo la wala i le tulanga le fa whaife au po whiasa a mata mai eilo soifua o awina o na iau mātua na whanauina se i tūlo fo i o il tamani nei tai au. Se i tau build se background fo le wale si la fia o si o tātou ai na wai e lava tali tonunga e le i wala awina i tātou e lava mea na a mata mai eile soifua ma le olo tangata taito tasi. Ia ma le nganga whaaloalo. Whaafitai atu mai ma
O le ala ua lo tau whai a mata mai. Sa au wala e mwhai ona a vese nei moli mau e whai ma so ani fo i se tasi a e se whaamarianga fo i se loto. O lo o umatua e o lo tamā o le pangpango ia o le siona pito i wailoa tai ia o le si vaenga ia o iutu lei mga Tavai i tutui la leo te tala no ai ia o sa a o lo tina o le wailoa i tutui la ia o le siona pito le poloa o le mea ingata i au wala i o i tutui la ia o le singa atu o lo tina lea tu sa te o sfulu mal fitu i matau e whanau o matua e te o sfulu mal fitu i a oa ula e sfulu fitu i ai i whanau o le teimi nei o sfitu sfulu mal tolu tau sanga o lo soifua pe o nei ai a o lo uolanga tuputupua i te tonu e se ala mea na o mafofau o i ai ma mea na o nau i fo i lo loto o nei o aulo stanga to fo i le fia tele nei me o le loto nga vai tau ma nga vai teimi o lo tuputupua e draw tele lo o attention anga i mei o whaingo musika pe o i e alo e lo fo i tangata ma whaanga ngau i lo loto mai la le sefulu whau tau sanga anga i sefulu lima ia ana o mātou put together ngai se group o se vaenga whaili na vai teimi ia ma ave ai whale as an entertainer na vai teimi sa te lea lana tātai mo whawhiwhia mo siwa nuu ma siwa a onga ia atoa ma meio nightclub ia a teimi na o sefulu lima tau sanga o le olanga ke le nātia foi nā mea wa o mea na sauai le olanga ma le amatanga o le wawai mai la lo tua a lo tamai a ta e matua le ia se lumanai le se lumanai foi le i tūlanga o meni o onga ma se lumanai le mo tai au ona o le tūlanga sa ola i foi Alia o le mele na lai ona no unas au mai o lo tamafa a onga i lo muanga te mile na wa o mai lo le wa onga i lo muanga na te mi ona o tūlanga le ele vai mai lo tamale so lumana yo ko inga me fa pena mai la i lo muanga o te sau ele so ai nga Samoa o te nofo tu mau ba o wa onga i lo muanga ina ua mai atu na vai tau ma na vai teimi ia te fo ia tu le tutuila ia alulole Amerika e fa pena atu sa ili se lumana ia pela o le malanga atu na i fafo na lua te lole a o vava ai fo le oranga ma le soifua i fafo ia ele o se me fai ngofie Amen o le tau i vinga le tangata la atu ia molona finau e mau se melele au te leo whaaraina le teimi le na toi fo i mai le tutuila whai elo ainga le tausanga fitu tolu ma no fo i male mato ainga ia e sau mai ia pia o le tamaita ingo ia Amy a o lona whai o le awent mai ia pia na ma no fo i le fitu tolu o le tausanga la fitu whāna o whaolaina ai. Ele ima maua se teimina ma no whai o whaolaina loa. Ta si iwa fitu whā. O whaolaina le kālesia le Assembly of God i no uli. O ina le whaiwhiaungo ia lo ia ai whili. Po ai whili lo ia. O ia lea lea no talia ai le whaolatanga. O i whaina lea no tu ua ai maoi Amerika i te tausanga lea. Ono whaalau tele lea ta mai ma le poto le upo le li. Amen. Ia o irana no alu e lomo wa ngai whafole
le aʻoga faafaifiʻau o le Assembly of God I Costa Mesa ta ua Southern California le taimina le lau sui nei I le Van Card o ina na aʻoga ai ia ma faauʻu mai na aua I le Fuller Seminary ia le ala na aʻoga faalautele luga le seminale na ia le ala mo I failonga pe ona e faafofoga ma le tāu le taʻu atu e le faifeʻau ia Mike o le tulaga o uina lena ma le tulaga soifua tauivi mo le alii ana ou amata mea o aʻoā ia o loo olaga na u faaigoʻu le liu ma le lamosaga I le Assembly of God ia o taulole anu le aʻoga o le tasiiva valutasi I Amerika na faifeʻau ai tusa le taimile ana o galua I tono le galuega ma aveau e maʻua e fai ma faifeʻau a le Assembly of God I totono Buena Park, California. Ia o le amatamata mai le faapena le olaga ina o mafoʻi mai Samoa le tasiiva iva fa iva tolu tausaga lena foʻi mai Samoa ia na mai ae ona le valaau le atua po o fea le mea laagaʻi ai na mafoʻi mai le Samoa le taimina ia e leise manatu e na vai taimi o le aʻua le faatū se lotu pe fai se lotu mai le mea na u faolaina ai mo auauna I le tele o tausaga ae peitai ane o le valaau le atua e le malamalama le tagata e le aua le faasino o le atua ma lana valaau le olaga le alana mai lo o le avalemea le mate faifeʻau ai nei mate atu le lotu lea e taʻua I United Pentecostal e le o se Assembly of God sai ai afe teʻinaʻiga o manatu ma malanoga ona e alo mafaufau hoi lea le faapea o aʻua ia o le faifeʻau o le AOG ia e leisa o manatu faapena la a fai se mea faapea ae ona o le valaau o le atua sa ofinau ai ae peitai ane ia e fai ana mea finagalo I tamā ia o nānana ma o e seilo mai amata le galuega lea o le galuega la le penofai atu o le United Pentecostal o le suiga o le loto ma lona amataga o la polokalame o alu I luga le leitio I aso sa taʻitasi ta o le alofa tunoa o le atua mo oe ma lou aiga the grace of God for you and your family o la mataupu lea na fai e la polokalame I luga le leitio ia na fai foʻi ia ma polokalame o te faasoa mai ai live tonu luga le leitio o le alofa tunoa ina o faapena lo lea na o maʻamai I ma avea maʻua faifeʻau o le lotu lea o kalolo sui lo le agaʻi le lotu ma le United Pentecostal alofa tunoa ministry lea lai ai nei o I lana amata I lo tono puapua I leone o loo iai ai o mai le taimi nei o la lava o te iai puapua le taimi nei ia ma launch out iloa lea le aʻoga faafaifiʻau ma amata le aʻoga faafaifiʻau tasiiva iva fa o ina amata I le aʻoga faafaifiʻau o le alofa tunoa ia na sau ai lea lua afe sefululima lua afe sefuluono o ina tapunia I lo le aʻoga faafaifiʻau o fai atu le matuaiga ia ua lava nei tagata ua o tauina mo le galuega ia o le o latou ia amata galulue ma faapena ona taumafai faatū nisi ekalesia ma nisi lotu o I la e le faapea nei se mafuaaga pe ua lē lava le faia aʻoga ae ua laʻu ava ai o le taimi e launch out ai tagata I o galulue ma faatino le galuega a le atua mo le taimi lea ia le lana amata mai a le na sauai le alofa tunoa ia e oo mai a le taimi lenei ia ae ua outoe vaavaai a pe alo talanoa foʻi le suga foʻi a le toeina I New Zealand nei ia ae maise foʻi nisi o auauna I Amerika ua umana o talanoa ia le la atoe amata ona fai fa online le aʻoga faafaifiʻau ae amatamata malia sesiʻau vala foʻi le ina ia mawhaianga o lo ua teletono o te me toi au tau ai le au whaingaruenga lu I tauina le au whaingaruenga wai ia tele tei me le mwhaiena o ia onga ele lawa le tupe a ongai ai manei a toi ngā mele ia ua ia na whaiala commitment I le atua
e le ai se te me tutongi i le aonga pe au te me whatua. O ai le struggle o le tangata. E tau mawhai tutongi le pili maonga. O pai fo sau fo ia un meno ia ele whai ngofie. Tau ngataha tele ia o onga i whafu i Amerika. E na whai ala lo tautonga ia ta maa whakta maa a whai e te mana whai le mea lea. Ia ele aila ele charginga ta mai te aonga. Pawan me e ta pena e la tō mea aonga. Au te tono no whanga. Matau ele ai ele charginga e o mea na. Ia, nana sawa ia le aonga na vai taim. Ale wela o te mawhawhau. Ele whai charge pe amata, toi amata whai online. Whai ona e, o le mea te vaaianga i, o le training o le au whai ngā luenga. Ina ia well equipped au whai ngā luenga le upua le atua. E le mosa e ka le sia tō tasi. It's an open thing. Ai mana o ai, le lei, ai le mana o i fo. Ia, e pūlea o i lau filifilinga. Ai pe o le mele na le ua tanau nau i ai. Mo le vai tau, mo le vai teimi le, au mai le li le manosi. E whaatino e nisi ngā luenga moia. O se tala pūpua tu le, lau sunga mai ka me tsoi le, whaafonga tā po e mai le atunu o le whai tai au fau. Whaafitai. Malo, whaafitai fo i le sau noa nei tai awa. O le mawhai a unga noti lalo, kelo le meleng sawangi. Ai whaafitai o le alawa e whaafonga mai ma sila mai mo mai sio tātou ai ngai lungo penga tapailang. Whaafitai le ua whailo le tele o le amatanga mai fo i o le soifua ma le o la o awina. Sao ke fia sile kwa pisi o fea ia le kolisi po le primary. A tonu lo po inisi o mai mo mai satou pautau whaatasi lawa i taimi. E whele, ia au whawhai i le kolisi, le sa e a unga i aso e talavou. Well, tō tele ua mali liu a sa whai whi au le la mosa. Tō tele lantau. E ai siusongo ia Eli, ia o maliu. Siusongo ia 𝚗𝚑𝗏𝗏. O maliu. Le foi lava toa o matu nei na pensione lisi i tutuila sunga ia iese. Wa o pensione. Tō tele ala tau. O tele o mai tauina o whaisi lewa. Tau sanga ia ai. O tō tele ana o isi sai mālua, o isi sai kanana fau. Tō tele lana tau ia ua whamadu ia ina ele atua ma ua te lo foi ele si vaenga le nei ni usila le falongo mai pe fai ole mata mai ia la te lo foi ia una vai taimi ai lo nga lu foi nei pe ia o isi o pensione foi la te taimi nei amen ia ai tafta ia ile tua po fela me pana o tanga tele lo fa nga lo la tu soifua mo le li mo la nga lu mo le to e tau fa tu le lo sunga mai Malo faft ele tulanga le i le high school bo le pe sa maua sa i le ngoenga ia nga ia choice ia wai foi o tutuila no sau ia o la te sanga se fulu te milna so ale fa o we le ngoenga ia e pe ai na foi vai tau ia ele kolisi le ngoenga sa tau le ngoenga high school wale fa wo ina le bunga na foi vai tau mal na vai tai ia au tai tanga mata mai ol bele le au ngana samwana i tutuila ai pe alo tanga le amata wa vai melo tama ia pe alo langa o le fifi tele ime pe alo o wa ba ai o te fifi tele me ia bo me o ta faili mo fai ko nga melena ia pe alo tanga fe melo tama ia tau e o le olanga o eche ai la pisi pe ale ise me pai rungolo ia me ala na le ne tau joy alo ka attention e tau o fai so ise me aunga ia wai pe upu fa perfect anga upu nge ko inga nga sa tale mana mai foi kai after o lo mori melo fa nga sunga fa vengi a fiu le o lo o fai si to tele o sio tato ai nga o lo mai mo fa funga mai ni tai ia o lo mori melo fa nga sunga fa evangelia o le tele lo fa nga sunga ia fiu amen ia le to o le ai se toi foi la titi ai to fa mo le bishop le tu langa le wa le mai ta watu le
valu tasi lea sa walauina e whaiwhaithau fitu tolu lea sa whaipoipo ai tula e tofina i o walo e se le mana ia foi le whalongolongo le tae au i le leo polo wanga i le upolu le sa maua ia ai lo me tofi pena ai me va pena ai sa kula i mel na vai tau mal na vai tai mi ia o kenge ki Samoa College ai pe ile kauki kilo o kami kilo moenga ia ese fo ia me na fai le ia paua le pala awale tua ia sakale mala mai fo tai na vai tau ia ai ta pena ile tua isi macho fo ia inga mo wale nga luenga ia e telefo me ana ma go through fo ma ua ia mal tulanga ele amata mai ngole vala awale tua yo maulanga ele se me whaingo fie tono Amerika ele se me whaingo fie le tau mo whaingo se ngā luenga e te aru amata se me se area ele se lotu le i tangata ia pe ole mea lana mao ia ngar kasi alo matua malanga whaingo kokoro ia ko sa le te aru atu molo ma fau ia wa i uma sau molo poto ia ai loa le tua whapenga whawhengai o e mamea ia moni la ave le tua ave la lo mea ngar kasi lo makuam ka mai kokoro ia o ina mata mai ia e mna ole ia e mo me tau le humbleness e saularo ele ngata foi ia e lo whanongolango ia te ia o te whanongolango lo poto ia wa pe ole sile me o mo lo le poto ma le ata mai pe o mafofo o ke kaua ele ko isi se me ele o se tūlanga whapena ina o ai au te mina amata mai le ngā luenga ele whaingo fie lo walu e tālai ia ele whaingo fie lo whai le lau whaonga i lau tāleni le mea sa au e kātā li le worship ia na o awa malo watali te mina na le vantau sang o lo watali ina fat sa we karkan palau ia ma fai era ma worship te ma tu la songa set le auditorium le melen fai le matu le hall fai le matu for malo watali ia mai tak ko ai kele fai ngi ofo hanga ko fiku ka ko fai pe ele lo mai angelo ngofo mai mo fi fa ta sim tato pe ole se nganga fo le ilo la poloto na vai tau se le o ele so tel tunga e se meta o se fail ele fails me fai ai fa lango ile tua po le al peto tasi peto lua e ma fai o na tali le tua lo mana o ngapasi sila mai le tua lo loto le tena na wese me so the fire ala me mo fa tua e to po nga nga amen yeah or reach out to the community o atu ia o Mexico ku fai ko para o xa o meu ia ai eu le sa a mai le tua sa mo a mai le tua le ai nga sa mo ole o tangata mo ala na mai le tua am tanga nga luenga te mina silo fia le tua mana mi a so amen tamo fai ngale worship o le tangata mo ya Matthew 𝗗𝗏𝗏𝗧 o tangata le na mai le tua o tangata foi ta faili mai sa siva foi o Japani e me mo flosho ia na faulaina mai le tua tonu faulaina o le tangata la le na amatala mata worship team tara ia saulo ia o le lo watali i fainga kanga kampalau ia ma o ia sa ta ka pace ia ta piano failo mal mata worship team ia fai mali mai sa or kala lom to sa wa e try ia nice ele va pensa lo se saulo perfect lo ma se me ia amata mai ia saulo li so ani se sila le tu lo to ki mai fai se me le mo ia pe ola matanga na se me ali lo sunga fi au mai ma se vole fa fonga ta po mai te tato tunu
Taftai le lava bishop le nei tai au. Le tati ye lava I le vaenga le pala au le atua. Fo le wale mai tau atu fitu tolu, fai poipo, fitu fa olaina. Ia ona a mai tau atu lava wan tasi le na sau noa sa fai mawhai au. A fu le i wala talata le lima su tau sanga o malua I ngā luenga le atua. Mo ia. Ai peo le sili le tuli loa le tai au nei fo le fou popo fou mai na ua Italia le whaotanga. Ina ua e whaolaina ma sa iei se la ngona fo le ia te o ina ua e whaolaina o lo wala awina o le whaife au. Se fa inisio tato atu o lo o iai pe lunga o tu langa o filfilinga I tu I le wala aua le atua. Ma le ngang whaaloalo. Whaafitai. A o ngā lue I lalo le whaifi au ngā ia whatu esa so semea. I te tonu leo sana ana. O lau te a onga. Whaaluanga approach au le whaifi au. Malana tala e mana e whaiso tofi ti a kono. Ia, o lau tala le whaifi au ile o a o sa ti a kono. Pāt whaamaliero sunga ele o sa ti a kono. Whaalua lenga approach al whiwhia. Alielo. A wha o la lo tofi, kan me ke whinga o whako, wa o i o tangata fola. O la ulea para uina, o loa mai le tua o o tangata fola, le o au sa ti a kono. Ia, ma le whainga o kako worship team. Wha mero le whiwhia au ia tau, ia mai la se o mafofau, o le ase tana, mai se o mafofau. O te mai tau ina mai tau sanga I na mātou ngā lue ai malisunga whatuies. E whaalua lo tūru pule la whiwhia. Ai ri sui ai au na nonga. A onga, masau, whaile worship. A wan mero, sau whaile vi inga o le tua. Amen. Ia, e whaalua tu mai pule la whiwhia o ia tau. I nā vai tau, ma nā vai tau. Ia, ai ina ua wa I o mai le aonga matoi a matano toi enta inga le seminari. Tu ai le tu ai lo loto wa matalo tonga a mata sanga lue. O lo le a matalo no mal fifia. O fa tu wol te me konga release ngai maua. Amen. Te mau a matalo nga lue. Ia. O le mea na fa mal fifia o te a matalo loto le mea. Ave maua le mea vau I a matalo. E tasi ala lo matua le maran whanga koko. Amen. Whanau lata lo matua o an grandchildren kumiki a koko. Ai, whamali tala whiwhi au. E le stato ngā la pito lea. Ai, o le ala ia o amat. Ia, mai maran whamanianga maaro amat. Pea no whai atu le whaingofie. Le whaingofie amatanga se mea na o e malo tō rua o rua tali ima. Malnero matua malan whana. Ai a whai ke step out o ngā lea tua. E step in lea tua me le whawhelo ai lo mana o. Amen. Ai laa loa ono lea tua le wha mai te la. E laa mai lea tua te tau me whawhelo ai lo mana o ngā oi. Amen. A tau nei whaingita. E anga whaingita langa e whaile malosi. A wai whaingita ona lau tau whaile poto. Mana I altu se whata o tonga e tolu. Fatua tua ia io pa mo lo loto ato. Ai au te whanongo lango I lola wata mai. I e mana tua o ia wala umon. Tai le ia o ia la bala. Amen. Whatonu mate. Tai ia o mea nana ia. Foi le a o na vai tau. Ele umalo ngana la lo fia manao. Fia moua. Au le a onga. Ia leli. O le mena tupu ato no le whafonga mai foi te ronisi. O te tono ai o whale a onga e, te a onga maoa o ai pera foi lo sunga li mai. It's more about theology. Mita upu, theology, philosophia. I mean, this is what you learn I te tono ma me a onga whawhaiwhi au. Aua, a ina wau whaalongo
o macha le sia sa TV. A sa wai le tangata leo 𝚗𝚑𝚘𝚡𝗏. Amen. E whawhine lea na lau I loa na vai taimi Amerika. Somewhere around 74, 75, 76. Wana maliu lo matua le vai tautonu lea. E matautia. Uinga lau whamtalanga. Pe o se lu I tautele le ia jau. O le te sau molo wata mai malo poto whaawa onga. A teia o le tangata li ia sea onga. A tala noa mali tangata winga le nganga po ia. E matua matautia. E le ilo e te whaawasenga. O ina pina na draw e lo loto te tonu. Mo nau e lo lea e fia maua po la tonu ale me le tala noa le fine lea. O walu o il meta o le Shrine Auditorium I tonu LA o nofo I tonu I lana sauninga mo whanongo longo o te le lo whamatala. The move o le atu, it's very powerful. Le sau o le nganga pa ia. To experiencing le o se mea whapea I lo uolanga au auna I le atua ma lo uolanga sa ili le li. O te le I moa le mele I te le I moa le atu I ngā whalononga o te mea nofo I tonu o a onga a o oina. To be honest, I never felt something like this. It's so powerful. The way she released the word and she talks about this person o le nganga pa ia personality o le tangata le mame uma. So e fau lau whalo. Amen. O te le iloa e o se nganga pa ia whapea. A ina ua mata na o whalongo longo o watu fora lea whaatau ana li pine. E ela na li pine na tau the secret power of the Holy Spirit. O le mana o le nganga pa ia o se mea lilo e le whaine iloa a ola na tala noa le tala noa te whanupea le ke rua whafsanga. It's so real. E lana tala noa te le lo whamatala. Ia o I le na perfect o lo loto se nau tele. Fia inu, fia ai, fia malama tele le mea lea. Le pengo whai atu. All I have is theology in my head. O whauro mawhau me kau theology. Whau mawhau me tau filosofia. But to have that personal relationship, ma le tangata lea, e le maua ea. E le I maua ea ule mea lana. So I have to dig deeper. Sa vali, sa ili. Au te whaftai au le atua e le se mea na te le tali. Pe asina le atua I lo ngā lana. Ma lo mana. Pe o ile na mata mai lau journey. O wapa ai mai ai, mo sa vali mai ai. Ma whai e le atua nisi mei lo oranga o te le I. Na mata lo no ta milo. Te le au lotu AOG Amerika. No ta milo solo I ngā. Ona tūlanga le whaevang lia ina. Popo fo ia. Lotu Assembly Samoa Amerika. Ile tele fo na mai time. But that was ulmea no whaia. You know, lunga Seattle, saulalo in Northern California, saulalo LA, mea na matu iai, ia, o awanoa te tau mawanoa lele, sa ta whelo whelo e, sau whaile Samoa, sau polu ia, alu Tavai, pe o ina ta, a mata ina te whaonga I te le atua, ni vai taimi. Ona sila o le li ilo ta loto e, ta te leo whaamali e ina se mea. Ona la, le challenge le fine lea. O piu se mea fwile piu, o tango le finge lau se mea o luma. Wa e fia ai, a te lima whaina ai a se ilonga te malama po lea mea lea. But that was my desire back in the days. But until now, o mai nei ai leo ke se alea ngā nala ilo lota. Po la le umi o ona I le atua. I still desire for more of God. Te nau naua. O te whape whao ia ui tai ia. A ona o olo ta mawa whape ua ta mali. Ia o le lau si lola ka whakta mawa kuroka ika. A me se angangal na lita au lau sunga Mike.
Malo, whaftai tele lawa mole, saunonga mata ngō fifu e masio le whaasoi le fo iwa e ngataua ia wale soifua au no tātou tangata i le li, ina ia iai pia le ngā lala i le mana o le ngā ngapa ia. O le tūlanga le i le, wale mai tau atu walu tasi iwa tolu ua ngā i Samoa. Salo ua owa la i tite amal sifulu tau sanga. O ile le e lo tali tonunga le wawai atu tūlanga le masalo wa amata o na setolo wa inga i Amerika ia mai se fo le tūlanga i ngā luenga le atua le tau mawhainga o le ngā luenga. O le ase se mafuanga wo o i Samoa ia mata mai e le ngā luenga e peona e saunoa i fo ni tae au ma le ngā whala pesa e i lo se whaalinga mai le atua ia ma le ngā whala alu se o tau whai atu se o wala whaingo fia ko le tau whai relate ngai ia o le na i le whai whiau ngoi a apakuki whai whiau lena ma o ngā whatasi a latu i fiti o le whai whiau la lea sa superintendent i le Assembly of God ai le tūrai ma le tangata ngoi a takau te mile i fiti ia o apakuki sa whai ma superintendent o le AOG fiti te mile nga. Nā le tūro le tangata o ngā Amerika. Atu maro na ainga. Ia, o ke nā tūra le tae au le nā Avril Senga. Ai wha mai le mato officialist ka lalo i le. Le lunga li fiti la le wa i mai. E nai ngofo le trailer i le se men ina nofua. Wa kumu fully puka tole dormitory keminga. O saulo lea. Saulo parking lot la le is whai au molo na whalitua. Wala na whanau tōlua. Whātulua lea ia. A mai kocho i la ka koe i o matou whale. Ai tuwaile o koe sau Avril Senga. Ai se o wala au matou ainga ia. Na i mamari ia mana watu ia. Molo ua te li la tu lea onga. Lea o i le occupy le matou whale te milina i au tau. O le tangata la lea, na mawhaasanga e whaile maa kapati le sia fiafi. Pea le polisto na i mawhaasanga i. Na wai teimi o te le malama te le ia mea upu wha perfectanga. Maliela. Te le malama o te le lo hoi nei mea o mea lofa le nganga pa ia. Amen. Peo wha to le popo fau tonu o le. Yeah. Tonu fo o le aonga mau. Ia, a te o mawhawsanga i malta malo, a whai maltana le li atia. Mai tana tangata, o leo te vai atua, wa whaia i le atua o i whai mataitai, o se whalapu tonga Samoa, Keusiano. Aula le o no whawapea, pola, aia kara ni ka maro. Pepena whato, o te leo māmalama, i mea te o prophetic gifting. Nā vai tau, ma nā vai te me fōra o whaalonga tala tangata. Ai ingoa le putia le lima whai mena tala e ta. O ia, o ke le o maindi ngā ngā tala ta malo. O le tasi iwa walu fitu. Na no iai lunga i Oregon. Sa iai lai te tono o le semena le to inga leo Dr. 𝚗𝗚𝚗𝚒𝚘𝚎. Amen. Sa whai lunga ngai Oregon, Portland. No try right there, ngā maora ma whewhi au mo ia vewe tā whao. Nā tua lea mā pōtu le hotel. E lau tēnu whanofo i tonu. Ai whamai tana whewhi au le atia. Mai, wa e tauro nonga se mea ia fa na tau longa se mel tu pone o le melenta tai e le saseli tai o fa te le winga o lo tala mai pena tau longa se me o fa tu yo ai fa melanta no ulo ai se itala no le tu ya o por mela pe confirm mai le mele no ulo tai au nei le melenta ya Whaatule lau whaasoa ti a e lo sunga. O whaile session le tangata leo 𝚗𝗚𝚑𝗏𝗏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 𝗏
e talanoa mai le liki a ta ua o le taimitoe fo i e Samoa. This is 1987. Whea mai lo maltata sa o le lei mena but o le mena na ula nonga le tai au te mine na whai mai le liki lo loto e whai ati a o e wo o lo taimitoe fo i ai. Amen. Yeah. O sa wale ma mai malwhiwhi au. O le mena le utupu, o le inoa, po le ale, to inga awala ke approaching ai le mato ainga. Yeah. O na o mautu me au, tau sanga le whatau le matu whatsa. 1987, we popped the church. Ma le hall, ma le kalesia. Le ala o mautu. O mautu fo ia me o mo le ainga la tau le se me e whapena ana toi manua lue koe fo ia au sisi mea. Amen. A le o whaelo mai le atua mate fo. Ia. O no lea o whati a tama, whatama. A whai o oe lea molo fina ngalo leo confirm el fifi au lea. Tala noa la o ilo tolua. Amen. Ka ngola o reveal mato ainga o la mau i Samoa. Mai le valu fitu lea. Se yo o le iwa, whai unga le iwa lua. Whato atali ni mato ainga. Hallelujah. To atali mai mato ainga yata. Maulona talan wha mai yata. A whai tato i Samoa. Na le fitu a masina. A leise me tupui. Leise me tati whaiwhi auai. Le aise me tati no nofo ai. Tu o Samoa ato e fo i mai amlau whanau i Amerika. Amen. O whanau okay, it's a deal. Na whailale melana, it's a deal. Iala, whamelo okay, na tatou move. But remember, 7 months. Fitu masina. Ma oro i Samoa. Matelo le ai. Matele loroto se lotu AOG kai mi ngai Samoa. Mato ma matel fellowship i le whalau mei. Mato no. A matai nal mato maftanga. Ia. Ai la loa le AOG. O le mea lai whailau tala. E fitu masina o whaila mato lotu. Fitu tonua masina. Ngo o tol sāpa le lau lotu le. No ato e ia ma ua e whai ma whai whiau. Amen. Ia. Wa ula leo wa nofo le ma mafo soli. E leo sa Assembly of God le lotu lea. O tali a lea wha pēla uni, wha tō telo, o mai nāo, o e te talo. Amen. O e te talo, a whaia o ma ua le tali. Whai loa mea e lea tua. Mai tau le fitunga masinga le. Ia. Wai te lore macho ainga, ia, o le mana onga leo ka oko mai i. A whamel macho ainga e tau, o te le atu. O te le alu leanga ele o se Assembly of God le lotu lea. O tā ua o whaiwhi au le o te le alu. O lea lea to inga lotu la tā o e. O whaatu lau talo lotu Yesu. Ia. O lea au te tali au ia le tali whaingo fie. O whaatu maa. Fia tau sanga no whaatali ai. In macho ainga. In ia maa mai Samoa. Ale foi lau te tala noa tu iai, ale foi fa mai elea. Kango la o foi se whainga ni mantu ainga. Amen. Ia. O lea la o foi lau lotu, o te talo mo le vaiaso. I tui o le kalesia no atu. E uma le vaiaso ai fa mai lan tale a tau. Are you ready to move? O whape wui. O whaatu lo lea. Well, o le vanga ready as o whaatali a oe. Whamaia tau o whaitolo lea me o tupu. Lea me o tupu ina o e i oelo loto tateo. Ai whamailan tala, whaile miti, ai whailo e lea tua i aia. Le o se tua e te nofo mwhawasenga whapea. Whamailan tala, the Lord said, I'm not a God that you can color with different colors. O le mea o wala oi te aluai. Amen.
Ele o se lotu a o lo vala uina. Ia, maholo. Tu sa le amatanga le o le lofa tunoa. Ia le mao i loa lea. Ele ai a se mala le masaula nonga whapea e whai nisi lotu. My mind never crosses. Na pa wal me lo ma fo le tali le bala au. I know o atu le whaiwhi au ngai ato o lima moi wewe whauo mai Australia. Na latu le le fono nga latu le latu fo i mtanga benga. Ai latu le o ila li fo tangata latu e fo i mai. Ia, ai li fo lau whaila tala ia cha. Mai ia ora walu. Ai au wala au mai ato e na e suatu le whapa ia lotu. Tu sala Australia o le Prince mua le na i nunga Brisbane o Prince out mai Elia lo fatunoa mai Australia na watu ila uli i o to lima o whaiwhi au to tolu e su no kise ma le tangatonga ia piki o e malisi whaiwhi au la tona watu o i Amerika whātūle ngā luenga le whaiwhi au ngai a lua ono nuku i lalo LA wala au atu lole ia tau tela te whapaia. Tuso le amitanga leo le loftu no. O inga launch au te kwanga iei, a mai Australia, vai mamau Australia, au Australia, whailinga luenga Amerika, alau te nofu Samoa. Tuso la o ina mata mai e loa. Ia, na mata ale na, whai mali a toma tupotu, alenga luenga i Hawaii, ma Amerika, ai le tele mai ngau lunga i Brisbane sa i lotu te mila. Ia ale alofa o le atua. Le hanga matalo le nga expand ba ia sau i poru o ta maonga na i uma ia onga mai a matalo ngā luenga Samoa. Ia lo i nei nisi o ngā luenga ia a mesa fo i la fafo Australia ma New Zealand nei. Ia ele o se me tatele i va aita ita se me whapea. Ai ono le atua. Mal me o fai ele atua. Ia, slowly a lai, vai atua la i fuol ngā luenga. Ia, e whaaftaila i le atua. E peo fo le malanga le maranga, te vai le tupu, ma le olo, o ngā luenga le tele o nganga. O te whaaftai fo i sunga i whai au, ma lo lato fo i pito la au lo ngā lurue. Ia, a wale tapu e ino le ola, ma le soi fua whaale a ngā tangata. Ia, me soi whaalo tanga le atua. Ia, o se talanoa le tai au, lo sunga mai. Aftai te loa e leo tai ma master to taimi ia wa leo wa mo fo ile ava no le tai au ia le fo wa tala no mai le au na le atu ia le la tato ma futa to ne va yaso ma le va yaso ia tato fo ia tala tama o ko ki mai la uli tio ile ai mo nai minuto ia to ole fa so fo ile tai au le la le taimi ono le tulanga lava leo le tuli lo ina le vaenga leo le vala au le tua ma le tali atu le vala au le tua na wale fafunga mai o sio tato watu ono le vai atu fo ile iwa tolu fai tele si sawa pe ona sa a matal to maftanga lea el watu sa vale le kalisia vala ulio lu fai fe au Aleana isa no ole tausanga iwa fa mai tau atula o tausanga le na so leana a mata i fo ile a unga fa fe au e fai lava lasi le wingo tala hule le ngalue o le tua fo ile na taimi au le ase fato fala inga o le fo se to fa mambao na ia te o tamal na taimi mai le tua ma se langona ia te o pe fatu la ile me mai le tua ia malanga falo alo ale mai tau atu eso le foto a mata le ngadwenga le wo fa fe au ia le tau sanga tasiwa i wa fa le a mata mala o fa fe au pa ile la taita ia va ai mna mi ala o tau wino la finga wenga le so ma fo le fa pe expand a wo yelo manatu e oi lava ia tau ona au tawina mo le filangalo tama ele se o ila lena amatai lo lansa ilo ia
tu sana amata I tangata nei tonu le kalisi pupua. E sei vanga ale sunga ale to ina ya freti. Ia e la kusa wa. Nga lantu na sunga freti, nga lantu e fatua o no mato faufalenga. Wa e ona anko sa luto ia matou. Tu le lana fatua nga to ia island to ia faulaina yo. Faulaina lana ia nau ai open o male aonga. Anta lo male sunga freti. E tu sala e tangata ai tu tonu le matou fo inga luenga natai. Pe ia o lantou na matai le anga whawhiwhiau. Ia e pia no whai. Pawaro le tangata mai si uso e ngoi atau mo whai. Ia pe o tangata ia no atu I polo. O tasilo polo. Ai le lotu whai la tau whai a matou. Tau whai ia lotu le VOC. Ai na lato a tau whai le aonga. Ia ofereti ia na riliu mai metisi. Ia atu whai ia pawala ia o sui mai whafo. Ara uri umana ia I tono le aonga ia o tangata le matou o lotu. Ia o ina mata ile ia. Ia nei urole na ua mata na expend le lo fatuna o whapopoto lotu. Ia na whakore lo sui tono le aonga. Mai Australia, ia mai Amerika, mai Hawaii. Amata no mai ia misala sabai. Tavai mo polo pe o ilanga tele mai aile. Sawa tupulanga ia mole au tawina. Le la ia si vaenga lo inei fo ei umaina. Ia le fai fi au la tau is fo au lotu. Ele o ia tawa ia ele o se meva pe e au tau ina ia. Alu tangata o le mea val au ele tu ele tangata o le mea tau ole na. Ma le whaangai no lona soifua au na mole le po fea lava. Po fea le kalesia pa o le mea tau o le whaanga oe mo le wana au le tua mo lona fina ngalo. Ia pe o le mene ele unau fwelo lota va pe au mai tutonu. Tu le ai. O mea au whaangai oe le tua ngalue ai. Pa pe nana atia ele malo. Tātua le malo le me le tatia. Anga ia ele o se malo stangata le malo le tua. Pe o ina le tate nau te o le ala me o para oi le tua. Ia, whaanga lo soifua. Ina ia sa ili ni sia nganga mo le tua. Ia, o lau tali atu le lo sunga mai. Mei, malo whaftai fo I mo le whaasoa e mase fo I o le tufa mai pea o le moli maumatanga o fie I lo soifua o bauna. E mase fo I o le wala aua le tua I lau soifua fo I mai lau vai le amata ina o le o la o ina mai tono le ainga se I o la vanga I atu I kolisi ma o ngā whaafaife au. Ia lea la vai o mai nei taimi o ngā lue pea lea mai tau atu fo I saunoanga nei tae au. Ia ua fitu sumon tupu le matua o lau soifua. A o lo o iai pea le ngā lala lea ia te o le tama. E fo taitonunga o le nau ta inga fo I lea I kerisiano umalava e mese tātou umalava o lo ngā lulua I le ngā luenga. E whaftai fo I le whamanatu ma le whaasoa. Ono le matango fio le paenga le na I sau noa I le tūlanga I le ao awina I le theology e mese fo I o le tūlanga I le whaongaina I le tua o le tangata I le I alu se aonga. Ai o I le monele po I le e se meta o le poto a o awina, e se meta o le poto wha awina. Ono le tangata I ngā lala I le anganga o le tua. E fisoa soni ina le wala aua le tua ia te ia. Ai, toa tu pea le avanoa o lo e I lawa le taimi. Te I saunoa pea o I le tamata I ta I le tūlanga I le au whai ngā luenga. Ai mase fo I o le whaafonga mai o so tātou atu nuu. Ma le pe ona sila mioma ni tae o lo tātou whauina le mānoa le tua. Le ase whautuanga ia o se whaasoa fo I a wale ngā lulua I tono ngā luenga e mai se lava le wala aua le tua I le tangata ma le tangata o e whaitali tonunga e se uma wala aua le tua I tangata e le whaiwhi au uma fo tangata ma le nganga whaaloan o le
Le limitation o se mea. Pe limited se mea. E amata mai lo mafufau. O le atua ia e le se mea tapula. A o mafua o na tula e le mea lea. Ono le mafufau o le tangata. Le winga o lau whamtalanga a maili mātou ainga le ua wala awele li e whaim whataitainga. E le o stangata na onga sa anga whawhaiwhiau. Onila. O stangata aia na pawale mea na loa le mātou ainga le no whoilalo ma whalongo ia tea. A le taimi na uru ia ai. I challenge her. O whantuela se wala au na oa. O whatalo tala vai tu spaia. E ei whawhine, whaangai le atua o la tua o langa ma tu spaia. Whatu vai a Miriama, a prophetess, ol perfect of fine. Vai a te pora. Ol whamasino, a o se perfect of all. Amen. There were so many women in the Bible that God has used. Tell it. Whatu te poto. Whaalea o onga I te ata mai. Mai maupea mai lo poto na I whawhau e lupo leli. So I challenged my wife. Whatu lole lau tala I ai. Tango le upulea. Tango le upulea. Tango le ai le upulea le atua. Liela. E whaangale o lo poto ngā whaalorangi tango I ai. O se tangata e ta whaima mo so sani malosi ngā luenga. O se tangata fo e, it's a very powerful Bible teacher. La wale tala, lana tangata malosi tele langa o onga. Especially me tau prophetic. Mea ia tau wha perfectanga, very effective ai ke langa o onga I mea. O le tele o mea whaina whealua ia pe ila o mea ia le Women's Aglow ma tele o mafutanga te talo I o invite ai. Amen. Invite a onga o mele whaanga ino I o mele le gifting le prophetic gifting. A misa na o onga. But she never get it out from any Bible college. O la lui le na lui ai whantu sit at the feet of the Holy Spirit and learn. Amen. Patu nofo I waule ngā pa ia ma whalea onga mai ai. Mana tō whale tala Yesu na whaia mareta. Me siri le mo e Maria. O isa whaia onga I o maleli. There's no one. O le tala tu spa ia le tala Yesu. Lo I nei le sili I lo o Solomona. Amen. Yes, Solomon was the wisest man ever lived. But at tala Yesu lo I nei le sili lo Solomona. Oi, o ia lea. Nang o ia lea na wha o I lo Solomona le pota. Liela. O ila sisi whaia ango I lungato ia. Amen. A e nofona I lalo tala Yesu whaia mareta o mea le sili o mo e Maria. O lea, nofo whanonga. Amen. Nofo ma absorb me le pa o mai whafonga o le li. E vai la tanto ia e so se mea alua il tala le alua tala winga ya Maria. Yes, God. Tangata nau. She desire for more. Not to sit, but listen and understand. O perception na e tauna tu le mafopau o le tangata. Auni o manatu o lava. Auni o manatu o le lei. Hallelujah. Tai ya. Amen. Now we need to sit at the feet of the Lord and just learn. Whalea onga mai. Amen. As a teamwork, o le mele sa whaia ma'u an mato ainga. Ia tō tele whai whiau o le tātou ngā luenga lofa tūnoa. They saw this in mena tupu. Monila. O aula ia le ise me tau se limitation
I lo mafau le whaongaina o tangata. Whatever gifting you have from the Lord, you need to put it in use. Whaonga. Whaongai ioi mea alofa le atua langa le mena mai ei, o mea alofa e le mo oi, o mea alofa mo le tino. The gifting is for the body, not for you just to entertain it. No, it's for the body. Mo le tino. Ina ia, edify e le tino. Build e le tino. Ina ia, ato atoa le tino ke viso. O ila le tino, tato. E le vahe uma, e le lima uma, e le mata uma. Awa tuu tato e le atua in certain places. Ina ia, whapena ona edify le tino, ina ia le tino. Ia wa ile sa ili mai Yesu. Hallelujah. E se ala mana to tangata mala to fo ila nonga I meo fafine. O ia le ai se meta o se tapula ale whaonga ngo tina mo le ngā ruenga. Maliela. No, I have nothing against the women and le le desire ia whaonga le tuatanga ta uma. Fia vava ai voi tu la I mai te lo fafine. Mo le upo le li. Amen. You know, langa lo po tu spa yo na so nga tai le lingi mai ai le tua. Lo tatu yaila in the latter days. Ele na te manu lo ai va pena reach out to le upu ma ta wa to le upu na. God is using women fa penga o perfect for fine apostol for fine fa tu na mai le tua. Amen. Mo le time le nei. Awa le wa matera nga lue tatu mo the end time. Ole tino, it's a whole body. Ele se pa pe se lotu po se ngor le ai. We're working for one purpose, is the kingdom of God. Ole ma lo le tu mo na tangata. Hallelujah. Ia aka ko le fea fangi la ngi o fela me la ka ko ngai. O tu le langi ka ke le fea fangi fo le langi. Ia al pe ole me na I lo sunga mai. Ila watala mala ufo I fasol ni tai au fafunga anga le tunu. Le ai o ai e limite o le tua. But God there's no limitation. Ai mafunga limit le tua lo mafofau. Sa me te le fatanga le tua se savali mai tono le mena te ai. Se fai lo le tua ya o ia. Ele se meta o se fa pe mai o le tua ya ba no. Whaongai le atua tangata uma. Sila le atua le loto le tangata. Laisi si me silu tāua le atua. E o malona I loa lo loto. Tātua ia whai kako whai unga I whawha. Amen. I ka ke peiso I tātua la nonga I whawha. But we need to discern. Mga lue ma tātua vai po le ale me le tula. Me le tangata me le whaongai ina le atua le tangata. Ia, alaka ko le me la mea le atua anga mai whaonga. Moni lau. Ele o tangata uma pe al me vole mole whaili, e se le sound of the clarinet, e se le sound of the trumpet, e se le sound of the trombone, e se le sound of le mea. But when they all come together, e ke whaalong o le ma, nei o le one sound. Amen. Tasi ale leo la, it's uma instruments. Yeah. But they have their purpose to serve. Whapena umale tino ke viso. Es umatato. Ma le whaongaina. But o le mānei o le nā, o le function o mea alofa. E pio kai, ka ko mai lea, as one. Ka ko vaili vāvenga o le atua. We marvel how God can function I o langa o tangata whātua tua. Amen. O tali ni tai au, lo sunga mai, ma le whawhonga vo el tāpua inga so tātua tumu ni tai au. Amen. Tai lava le whasoa I tama au whai lava si to tele o le mamalo si o tātou watunu. Pe foi le tino ke riso o whafonga mai foi nei tai au. Ia o se whamanianga foi nei tai au tuso le moli mauma le mar whasoa. Ia le woto e tultilo atu iau men tusi anpo. Ia o le aele kai ka iau fesili. Ia o teilo. O le tele o fesili watali ai tele au saunonga. Po lasi se mea o whawhinga ringa lo sunga. E whi au ia wa lea o ka ua ia ka ua kai. Ia, mana ia. Po le alama ia e mana ia ta whasoa le tai au. Haftai. Ono le o le ua e ta ua tūlanga lea I le a o soifua fo I le tina whaltua.
ele o stangata na alu le aonga o le lui lea sa e luina ai lona tamai ma lona poto sa iai na ina ia whaonga i le ngā luenga le atua. A leo te wawa ai atu i le fesili le sau tustusia na po i le tusa maltapo kalame whanei aso. Pe e kau relate i ai a lei peo na watu. Pe ai se ai tā ua i se tamaititi a onga, po se whai a onga, po se whai la unga foi. E le ngata e tau tala i le upua le atua. Ai mana o mia foi le ngai oi, wha ngai oi le, peila o le vaenga le na e sau noa ai. Pio tātou wala, tātou wha tapula aina i le atua. Why do you think it's important for a Bible student or a teacher or a preacher to not only speak but act the word of God? Ona le tato ilo uma o le upo o le mana o le tu. Mana nga whaloa. Amen. Say faila tala whape. I'm just going to divert whape whainga of sili. Atonu e mawhaina tali e sisi portion o le melena. Ia a whape fo ele mawhaina tali. O kosa ole koe kaupea tue kawata. Tailau. Ai ona ole se o mai ia o whaim whate ta inga. Tui ngā mele. Ole toi whaila o tala i tua ina ua o walu o lele o wawai o fia ona lewa o wawai o wi o maua wai longa ma mea sa uti sai ai. Ai ele o wai au mea ia tau tala tu spaia. The reality of the word to come alive. O le upo le atua na i ola ma i moni. Mea nau tele i mori mawina. Yes, a le te vai a nganga i whaolaina. That was it. Nā i whaolatanga, tali o mai. O lo tina, nā wate lo tina i le walu lua. Te mina o mawhi whiau. Atulo na mai Samoa, stage 4 lung cancer. Wate lo tina hewa pepi mero no mana o fula ato. Le file mu, tinga aina. O atu lau tō whawhine tō lua mara uso tō tasina o atu e watu moku Samoa e watu. A lai whai tōnu a sau ni ngā tangata ngoi a 𝚗𝗙𝚢𝚢 i Anaheim Convention. E e lali se uso matua ai, e ti a kono i ata, e asha i ile. E asha i la ile, mea la te malo lea. O au talu maila o whaole kili wa ai whaatasi o mata, se me ta o stangata wha malolo. I never see that. But one may have been of that. I always preach the word, give up the altar call, but I never see anything like this. Make all a miracle. Yeah. La tu lolo lo uso le. O aula o te li alu ase sauniga. A le la u. Ai po mulmuli a leo. A lo te whainga luenga o te whainga luenga le po te le mai ale teimi no wa onga no wa onga le tae o whainga luenga le po. Ia la lau te alu ala lau whainga luenga po. Mera ni mai ke whela tala ona o le. O foki mai nei le po o mana o ke vai mamawa. O lai mo mulmo li o mato whale. O mako driveway. Lai kua koe ka vale rape. O kua ka vale na mako driveway. Ala vela me wala i ona umile a. O sa male tu tonu le fale, ala no follow tina i lunga lolo ai. Yeah, o fatu. Ala no tu. I familiar tina ai acha. Praise the Lord. I mean, coming from my mom, a typical la mosa. O la mosa, ia i leva pe stamai. O lo te mama lo tina o tia konta ina le pūlenga Amerika Samoa. Ia, a leo whamelantala, praise the Lord. O a lo ke. Whakulame o kupu ia. A whai mai wale se mea. O a ula le wa tū ma kilo.
O ka wale ka tai melo tinga luma living room sa ngo for fako. Se fa mama la mama la mo tupu ya oi. Ala wo mai mo tu fa fine o tu fa fine foi la ia. Ele fa olaina. Ku sa nga te vatu lo tina ai le fa olaina. Ai na ola le mele le pole. Le ala wo mai. Ma ko i sui ya tangata yo kilo ya. O ga tole lambo kupu ko lambo kupu. Ilo matua. O matala mai lo liso to fine matua. Fa mai la unga fe fe au. Aunga le fe au tu al fe au mo tu si mai le lima fa pe. Tu se sa o mai ai. Ilo tinala mai. This woman right here sitting on the wheelchair. Na ufa malolo ile turo kanisa. Mai tau e fa pe me. Mai pa pe polunge pa. Mai fa tulo ia mam oi. Au pa le me. E fa me ko pe pap fa pe se me. Ka o fa pe manga fa pe ngai. O ula le fa nga le ngol examining on me. Ka o fa pe ai. Ala fa mai fa ele se tinga. Mai o fa malo loa o ele tua. O fa se au. O fa se au. Au Pentecostal, Assembly of God. Ele Teli va ai o mata mo mos me fa pe. Me va to. Ka va ai ale se me fa pe. O no fole. Avro tina papatiso. Oh. Make my story short. O ora fa melo tina e fi papakiso. Fa kwa? Fi papakiso. Ya makau, elesa mako vai papakiso. O loso el fa lo lisi ai ngai swimming pool. Ai fa ma papakiso. Amen. Papakiso e lo tina. O e ngana haro tala I mai, o ne mali. O saune, o le file mulo loto. Hallelujah. O pea, oka. Hano o tupu. It's more than just to preach the word. I will auto call motamata. It's more than that. E ai me ke ele mis. Me vole le muli o failonga. Amen. Ono le upu. O ira no sawe loa. E ai le faife au. Na watu fa penana. Tala noa tia tau. Au te le ilo ni faife au. Just alwe au chocho kot. Ngoi a don beo. Al fai e bangalia le lente talo mo tupal hake tups le usol tupotonga. Fa malo lo e le tuol te malo le. I liu e mal tupotonga. Kaka le. Amen. Tala le na abatu le tangata ngoi a shanka o le tonga. Ai nofo le tua fingi o Jerome Gray. Yeah. Ia o Jerome Gray la o le fteine le e masangi le lea o kamale o Matthew Slate. Amen. O ia la le nga inviting al vanga le mato lotu le tai au. O te lo le mato mafuta. Tala noa mai lo le lumani ile e ele la to wo le lilo shanka ele la to wo e kankala le ngoa town peo o le no fa malo le te talo fa malo lo le usole o le tupotonga. Amen. Na la tu lo tangata masa fai. O mantala noa. O I la le na amata lo le na. Lo mala wa mata tau tafa mai me lo mafa. Yeah. Amen. O tang lo le walu lo le meta o le Radio Shack. Yeah. O walu le Radio Shack. O walu su ele meka o le endless tape cassette. O tangalo le tu o tu tono le tape le ala te talo. E tu sei o te cassette e minute tolu, e foi minute ono. Ai a umala o te talo. Toli piki. A uma toli piki. O le mele o tango fai e o te fia mamala mai. Ona o le mea fole e ta umo mo te saloni e lima fai posuma le fitu. Meta o le pray without ceasing. Ta talo I lea unoa. Whaafena fai le mea. O le ke whea noa I ai. A lefa mai ta talo I lea unoa. Lono winga sa like a continuous thing e le motu. Amen. O la tulo le whaatau le tape nga. Whaatau le ono minut. Sa la tu e kuna ta talo. Whaatu ta maa. Te fia wa ai tangata mo ia Yesu.
te fia malama o te fia whaai pe whape I fōlinga lita ngata. A lea voi se mea e whaia ia moa. That was my prayer. Tangoro lea tu te tono cassette tape lea. Ai kahal mato whale. Le ai lava masisi mea koe kahal mako whale. 24 hours e intercede le tape lea. Kahal kongo mako living room. Alua ia lea o lau te talo lea uma. Anga amenge koe amaka, amenge koe amaka, amenge koe amaka. Le aise me tau se endless. Le aise me tau se me mo uma end. It's an endless tape cassette. E continue ana lau te talo le te miu. Ma le limas. La lau te tapena ma teo whalimako Bible study pole suru. Atu atu le trailer le li lea. Fast food tu le te le. Tua tu lo le ratu lo le tangata. Le tangata ma tala no famele cha. Fatu fela elu. Fama ke sau ave o te go fela me Yesu. Come again? Fama sau ave o te lo ele lo te talo na. Fama lo te longa I big pair. Ai whai loa le tua ia o ke sau wakoi. Amen. Yeah. O walau loa le la ua le o veve whatu veve e whamata e te awanoa tatu o. Mai veve ia. O le le. Mātou maaro le piki ve ona mako Bible say mao piki veve. Mātou o le nunga me tau pik pea. O no whanga le mai. Ngā ora au keke le ala ora ele. Ela kiki whare nge la au kasi. Amen. Mātou o le ngātu o le mako trailer. Yeah. This is Wednesday. Yeah. Asa tofi o malama le tai ao mātou wheoa. Aluar kākaia. Yeah. Lalo la au kekere ngei mai. Whairau mawhitanga. Mai te talo atua I le li. Uma la stofi. Mātou o whaira sfarele. Mai tau lea o te kilo po lea kei me kupo le mea lea. Asfarele la. Mātou o lea. Mātou fōi mai. Ora tu ale uno foi la lisi la ke le anga. Ono foi ale fai talo tu spaia mo te talo. Ono mana onga. Le ala va ta wile tu. Te fia va ai al tangata le. Amen. Ole me ngai fai lo tala. Pola safari. Mat fa sanga ia pe pe lo le. Fa sanga mai fa. Ia down va pe o VVI o le perpitole. From another channel, my Pastor, can you share from the word? No, sure. Olo tu spaya la le per pitole. Ele o yelo tu spaya ya chao. O le ta tia per site va per tu spaya. Per tu spaya le site de wa. O tanga tu le amai. O le amai ngala tu spaya ta otto yo luma. Ai pasasa lomo o ururoi. Tu sanga pick up mel tu spaya ta tia va pe ka la ko ai pasasa lomo o ururoi. Tau lo ururoi. O vai me lo mo yulo ke fo. Awa ab Esera weleli. Au te vai mai la ta tia la. Fela lo tala mai ko le termina avea. O vai mea wale aia. Watu au disappear kwa nge mea uma. O tūro I nunga le awala. Te tūro le awala, it's like sparkling. O lau tau tinonga lea. Sai lunga le evangel, Pentecostal evangel la AUG. Te milena. Usa lau tū nunga le awala. Ke o ka pia te pulafi wale le awala. O le pito lewa, all roses, red roses, lo tuanga vale. Pito lea, all carnation, white carnation, aluva pe site lea. Amen. O te vai atu lai luma, nai mumu mani moli. So I was making my way toward where the light is at. Lau te vai atu le moli, mo savali atu alea. O popula le ale mea. Au whalonga tunga,
mo pesenga. O le te whaalonga I pesenga. Ma I worship. O lai o mo meo pes o mo viinga. O whalonga longa po whele sa wai. Au tila tu saida nga o carnation a papai. Losa mumu a le whapenei. Amen. O le pese le sau. E sau mai mea. Oh, wow. They are worshipping the Lord. The Cardins, mea fat. Olai vivi. Pa wala, o le te whanongo to le sau pesenga. O fiu so po fesa. A vatu le whapenei. I mea. O whalongo lo wala au tanga te lungoa. Pa o whalongo wala tanga te lungoa. O li liu mai lo tua. O te linga. O kua papa. E le leo le tanga te ta alili lo si fofonga. E pe le afu le whalewha. E masi o pengela. Le whalongo to la papa o te linga. O li liu mai lo. O te li liu mai. Wa ai mai. Popula me alunga le ulu e tau le lalo vai. I mean, it's a leto inga mea no va ai. Ai saulo malupo. E lo taimini e te aro yo. E lo taimini e te aro e toni yo. Ai sau e aro. Tangolo le maltus pa ia al pesa tusita ai. Ai mo mongo kongolo. Mongo whalo ko mahalu me kongolo. Wata ua nofo. Nganga ngofo o seki lefa mai alaia. Now go back to fo. Aure abele upunga I o tangata. Amen. E te tūlu mo tupu. E te tūlu mo to mali. Te tūlu mo tangata. Mai tau tala I la upu. Praise God. Te loa Mike. O te le loa whamatala nā taimi. Ai o so no te inga mo so mana onga no na oileli. Yang whawhilo I ele tuai. Amen. O lo te fo I mai la. O ki kilo mai. O lai whaoa o wapea. O lai lau kau whika I lo mawhawha. O le mea au sau. Aru kong whapea. O wapea. Whawhenga o aru kong. Ai te lo na mua mai o vai tono lo mutu. Aru leo vai te tō. To say, the more vai aru te tō. La kua leo vai seki le leia. Lau nofo mai lo nunga. Nofo mai au tale lo. A whamata malo. You've been gone for 45 minutes. Wow. Fasuli minute na e aluai. Awale mwhailo tanki. O le iloa po le hale. Whamatala le meno iai. Amen. Au I la ne ina wo fo I mai. Wa ese lo ma fo fo. Pi wo ola le upo le tu. Yeah. Ele ngante pi wo ola. Ai e me wo vai. Amen. I te tonu la le mantua au lotu. O va kula na amal mate te ila ngasa. Ela mai ala pi ese kele ki nguko ala o mala pi lipa. Wapea ai. Wai e meo kilo koe. O te le mamalama la. Yeah. A te ua tu world service o la te lofa I ei fatu. E te ingu pia. Wa ke e la le li whamai I mate o I night club mlo ko o I po asa. Ai ua kula o kamai le fiki. Ai o night club mlo te o lua mlo na e o e vai. Ia mawhai ena le mea lea. O mela leo te leo malamalama, po a me o whaino mai le tua ia. O koe wala o lole o kamale o tong. O wha, you need to come. La kuro lea matala no. O wha tu o wa ai. E me o wa ai e, o wa esera o wa ai. O te wai ti tangata e. O uno ako mea le kupu I o lango tangata. Amen. Ia. Whamelo le mea lofa na le tua, it's very rare.
Na ua matu le tua ia o e te mawhai ona e lo ai me tutupu i o langa o tangata mamai o tangata. Wakura o kōkai. E whapena, no whoro le tangata mawhai le te talo. Mai taula, o aura lela, o le no whoi piango, saungi le lotu. A te talo le tangata. Te loa mai ko o fiu, mo suspenda urunga, o lako whapeo ni mai piango. A lau whamerika malo, let go. A le mea alwe le limo ka. O ngai o iei. Ai le papai ni limo le lilo, kusa e whapea le wā. Le wālo, a le mea alwe le limo o whiwhiaula. Ia marua koe ama, a lau ki ngofo whapea. Whamerika let go, let go. O le winga lau whamtalanga lau sunga le whiwhiaula. Pe o I, na mate lo le no whaanga ue le tua ngā mea lea. Hallelujah. Mo tangata mamai, mo tangata lo no 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚘𝚎 me whapea, e whailoa e le li. A mai fo le tua mo tūtala, ia mo whailoa le mele tupu le tangata ma le tangata. A pi o le mele na e, ono lo nau ta inga, o lo desire nga ia I fi whaanga a ue le tupu, tu le ngata, e le lahu ngaino le upu au te mna o le tua, whaanga ui mea lofa, mo lo tino. Amen. Ia, pe al mele na e o mai al teimili nei. O le rawa e whapena au na whaangaina I le tuana me alofa I lo fo I o langa au na moia. Ia male whaaloalo le tai au lau sunga le whiwhiau. Mano, whaftai mo le saunga matanga whia mase fo I o le mo le mau. A tonu fo inisi o tātou a inga, mase le whaafonga mai o le tino ke riso ele I whaafonga mua fo I le mo le mau. E whaftai le ia wanoa ma le tai au matanga o whia. E whai fo I malu I tau, whai fo I mawhaala I au I le au mai moa le tai au. Ia e whao ngā le atua tangata uma. Pe o na mahua I le saunoanga le tamata I tai le tai au. Pe a e nau iai. Pe a tatou nau iai. O na whaamanuia mai leo le atua ia te tatou. Amen. E whaftai ono le tūlanga le pe ona a matal mo le mau mai si o tua a ina ua uofo oe a. Ia. Tautala I upo le atua a le ua whaamalo lolo tina. Ia ona tupu leo se nau I lo loto I te fia maua le vaenga lea. Ia mawha I loa mau mai e le atua tangata e whaataunu uina lana valo anga e maise o le nau. Pe o le mea lea le maua I le tele o le saunanga le tai au. Amen. O le nau o lo loto, o tātou loto I se mea. E whaamanuia ia I le atua. Ia le ngatala ni, ia le ua tali lepsiri. Ono le tā ua o le vaenga lea e whaion tātou tautala I le upu, whaion tātou la unga le upu. Ai mana o mia le tino mai, ma le ola le upu. O lo tātou fola ina. Ai whaftai lea ua, mai atu foi lea fesili ai nai vaenga ia tutui ono le tulanga foi le I low experience I savalinga fatu tua ai mai se foi pinga pasta poani ni lui tau challenges na lua fafsanga ia male awala na mafai ai ona overcome nei lui tau wai ai lava taitonunga. Ia, o se wala awina o tangata taitotas. Ia, o le siawa kongi son. Ia, e mana, ia le mai o sau moli mau fo I neita, ia, o wai e fo talitonunga na I loi tau I le amatanga, ma le whaawa awina o le au nanga I le li ima le nganga whaaloa. Whaftai e tu le tai au tu samale. So many challenges. Tele lui tau. Ai na iei te misa tau ma sa ilmeta o le setbacks. Pe walulu ta mawhau fo I lea ma tau ma whai ona le tūlanga. Ala sau tau whai whapea tu lau whainga lau tala li tai au. Ese ma le whala ve lapi o le mele o le education. Amen. Whala ve lapi ia.
O lona whalawelawe, tau mawhai le education e tau mai ao e te poto. E te mawhai loa ta mainga e handle linga mea. Hallelujah. Tusa le mea lea si tuloga. Sa le mea le tau mai le mea tau le tangata onga. Yeah. E whapena ana tala noa mai lo mawhawhau. E te poto e te atamai e te mawhaia. Ia. Pe ana whātulau tala e le whaingofie. Ona ua a mata ona ua wa ai le ngā ruenga o tupua. Tonu leo Amerika. Tupua au. Ona mela ia. O wawenga o le li. Hallelujah. But if people falling wa o mafau ai wa o le wa no for graded out wa Ni hele tu. o graded out wa o no fa pero manach o Amen. o ngalo lo mafau me no tangi ile ya tama Ni hele tu. o ila le usa wel me te o le bride o mata lo le na sau ele whaingo whira tala le la wha. Nā ngau te loa, tō tele lau whainga luenga e atonu experience niso lato. Atonu fo lise le kōwhiu ai. Moni la. Ole, wa whai asi maulunga te rula wara. Amen. Mo mawhau whau fo i nā vai tau ma nā vai taimi. Le whaanga ina wa ueleli. Ia, o amanatu, wa. Ia, is whai whiau sā mua e whapea. This is the bride. There was sound ma fo whamawalunga. Amata lole no piu te whai mawalalo i au nā le tua. Wa o, tangata le ma te ngā lulue. Ma mātu whausia le mā lo le li. I was getting to a point, I'm looking down at them. On the melo whaongaia. E se le poto le atua. Ma le ata mai o le li ele mwhai a se sena I lot whai tau tai au na oia e malamalama. Onila. Sila mai le li wa whaisi maulunga ra wala. Ma le pean mātou lotu e le se mafuanga. Adu e se uma ainga te titi lata le fast food ainga na I le taimila. Alu ato e menga le te ono. Tau wala le mātou ainga. I mean, o le whaalau te reanga o le whalsa. Yeah. Wa le ofi le mea. Whaalau tele lo. O le kei mea ngā malepe la le wole, ngā malepe whai man makoroko. Wa I le wole ki le ngai sai lea, e so o kuma le hō, le roa mga e ka lepe le atu le hō li pa, e whawha, wow. Ngā malepe a le wole, malepe man makoroko. E le ai ma se mea wapea na ese fina wa inga, pe ese mea wapea maitanga te apea. I mean, pālu wapea. Anga malepe ale wala nga le songfua asolua lenka. Le ala ke whaatali whaorunga luenga, wala I mangisi. Anga mea ka lepe ka mamalepe a koia. Oi, ai. Me tau tia li lau sunga le whiau, me se whiau le whafonga mai. Ho, ngofo, a le tala le al mato a inga le whamai a tau. Elia, oki. Oki. Me a songa wha maulunga I whia. Bole, e wai mai wo e se umaka ka koe ko o a inga I tutoe. A sa malantala oti. Wa wha maulunga kere. Ai pe ia ngoa lo mawawha. O lo lima le mai. Le me o le ilu o mea I. Le so o lima le. O lima o mai ngā anu umar sa pepe. Lo lima le a ona
a mata na whaalongo ina fo ilea wo te me whaamalolonga. Whaalongo po sau le afi. Mu atoa peole. Pevel mu kuspa ia lea. Mkoi mu atoa. Asa saio le soa ulongo lo lima le usi. Ale lima le sa whaangai mo whaamalolonga. O le lai whaila utonga losa i whafo. Ai pak ai saro mal macho ainga o sau tonu o manava. O la tua tu lai lunga. O le kusana sa peru rei. O la tua tu lai lunga whaila lai whaila utonga losa. La kua kulai lunga ai se ero molo lima. Alu i whalu lima halu a koa. Kau ale koe ale pau le ngapi e lima le. A walu. Anga pau nga se e awha mai le tua saudalo. Mau lunga tele oe saudalo. Ngai ngā awe whale mai le po ngā sui a koa lima. Mo kangi i le tua. Lofa mai. A whaia o a vero o whamalea mara o whamawalunga. Whamalmole lea tua. A ve ese a kula ma umea. Ai a lofa mai ata. E la vea ia. A veroa ue lea tua le whalo le whai pua mea. Amen. Mai alu te mata i le whalo le whai pua mea. Pio o wina Jeremia alu le whalo le whai pua mea. Alleluia. Alu te vai ai. Ola te roa lea. Whamai vai le mea ta'vili. The wheel. Vai le mea ta'vili. Vai o mea. Ia, ki tilo i o mea. Whamai vai oe. E tangata le whaipua mea. Tango atu le whaipua mea. A maile o mea. Tu i lunga. Ele i. Kawa o mea ku ele ai. O tongi tono le whanua. Whamai le li i o te le whaangaina so mea malo. I cannot use a person with a prideful spirit. Te le whaangaina stangata loto whaamawalunga. Amen. Loto whewhete. Te le whaangaina. Lale uu a tongi tono le whanua. Lale mele tupu le whanua. Timu ia la inga. Ta tia inga inga. Te tanga tu le whaipo o mea. Mailisi o mea tu ilunga. Wa tu e alua pero vai. Kang kuu ko tongi o. Whamau te le whaangaina stangata loto vai la ngā ruenga. Amen. Te le whaangaina. Tangoro lea maile o mea tu ulo i o ngā ruma. O mea tula o leo mea whamau o te whaangaina leo mea lea. A leo mea e lo whaalongo. Tangoro lea maile vai. O le vai o lea tole upu. Tātou o mea. Ia le tu. Whamailo lea. Wa aile ta amilo le wili. Lua se lau maile le tūla le anu le sawa. Halleluja. O le nofo i lunga oe. Amen. Nofo i lunga. Lunga le wili lea. Ai whamaila le tala le le. Vai oi mata le whaipua mea. O lai lunga le o mea. Wai mana e fi whaanga oe. Ia. Whatu i. Ia whatanga rola le whaipua mea se whailinga ruanga ia oe. Ia. Mai tau mai. E mua tango le lima le whaipua mea tutono. Ia. Koso mai loa. Whamai mua le loto. Amen. A whai te mana e fi whaanga oe le lo tango e mai tono lo loto mea lo whaima me e te lea ngai. Lo whamau lunga, lo loto whewhete, ia lo kango vese. Halleluja. Whaalo kunga oe, e le whai ngofi. A le alu le wili lon sawa. Amen. Whamai lo tala le i vai oe, le sawa ngā le wili, e vai limo le whai pōmea, a lo ngai o iane. Tipi aku o omi, tipi atu o omi. Amen. Lala me lo whai, loa keu. Halleluja. Whamela ni tala, a whai e te whia mana o e whiwha o ngā oe mole ngā ruenga. Ia. On sa i la so kango e whai oe koe, ia fōlinga oe le na whai oe. Mai oa o le whai pō mea o oe o lo mea yo o au. Le ala kango koe whau oe, ina mea o te mana oe, ai leo le mea te mana oe. Amen. E te le whamai, e ke le whai mai a tau, e te whia ipu malama. Pe ke whia ipu wha, pe ke wha pea, e whai le mea o te mana oe. Ia le. All I need for me is to submit. Ia. O sa e la so kango e whau oe. Ia.
ke whanau ko ka kipinga foi le o mi o ka kipi mai whamai le ai. Wa ai le o ulima ngai o mi ane oe a o mata le lunga ia te oe ta tuu mai so kango e whau oe. Hallelujah. Ia ke urore el fai pomea o le ke unga langa ke whaalongo ku oka ele fai ngofi. Ke whaalongo atu ia umolole na fai mai role ia ora ave o kongo le afi. Mai tauro la venga le afi. Ka unga sa o le temperature. Awa ave bela tele le afi e ta ele clay. Yeah. Ai ava i vai foi le afi ele a ngare clay. Amen. Tau wa na tuu le clay ile afi te tau tusa mal manato le fai po mea. Amen. Mai tau foi lau i e tele mfaina e fai atu ile li e ara pe mao ko lui ko. Le ai e pa ko ave ko kasia ko e pingo kasia ko me. Mai tau once le ka pungi el fai toa. E le ai ngal pongi sa a ko le mele wai ai. Amen. Ngal pongi sa kele le mele wai ngofo to. Ala se sungo e. Mai tau le wo o le temi se sungo e fa malo le o mea. Pena fe atu as a malo se ke le afikai. Ai avai vai fo i le anga. So it has to be in the right temperature in the mind of the potter. Amen. Tau o le sa o le ia. No follow tonu. O le amainga na o i fafo mai te tonu i o i le fata mo ele upu le a vessel of honor for God. Amen. O i la le fa mai le tua whaongala i o lo ipu mawholofola. Serve ai se me ai Moses. Whaongala i o lo ipu malama e inu ai se vai Moses. Amen. Ala almele o tio le tua male loto. Ave ese o winga tuai ai sau le tua e whaile me i lo wolanga. Praise God. O no folo le o. Whatu le tua whaafitai. Whamelo le tua ainga te ono na. Kangala i e built. O la tau e whaia le loto. Amen. E built o le upu. O no lea, built angata. Ainga ia, telo. Lilo ba e lilo. O mai tangata. O mai a no nofo. O mai no nofo. Amen. O no lea. Leo ba i mai le tua o te whaia le loto maulano. Amen. Alu ese le wha mawalunga. Alu ese le loto fefete. Alu ese le mai o au. O au. Ma fia poko solo. Ia matua alu ese le atua me e lo wolanga. Ia. Ma lo le atua ngala wa ready e whapenana. Mo I wana a mai le tomai. Mo I wana a mai le poto. Mo I wana whaia me ia. Au pa me o fefete te le ai. Ia. Mai fo la mo le pipi e le au ngā whenga pa mo le pipi o le fefeke. Ma wala apa awal pipi pa wangar me ia ai pa wangar couple ai lese me ngai ia ai ina ua mai ele tua le malu fo mal portofo te fa fo ele tua me na fina ngalo le tua ta no fai lo wola ia le mawalunga lo per ai ia lo sunga mai kita fa tai tele lava ya te fa tama tu fa mai foi au na le tua e mase o le 𝚟𝚒𝚍𝚎 pe na sa no lo nei vai nga umalava o le fa manusia o le 𝚟𝚒𝚍𝚎 ya mai se o le fauina o le malo le tu o lo tatou ngalu e o lo au ili lava I saunoanga le au na le tu al ni tai au me uma lava pe fai o le leila o fa fonga ia malau fa longo fo ni tai au la se vai ngole moli mau le se vai ngole fa so ia faile namo o e fo le nei yaso o le si vai nga ta u le sa ma u le moli mau le tama o le vai nga le o le nganu lu e fa tasi mai se lava le o fa nga venga fa se au mal fa tua ia e mana o mia le nganu lu e fa tas ia o ila u malava na wala winga ile ngal venga mai se o le se au mal ngal venga le tua pe o na wala winga ai o le vai nga muli le toyo ta fa son ni tai au ia wale fo ia ni va yaso ma lava yaso o no le o te va ai atu bishop I lungo tato penga te fa ilami ai me se fo ile nga to Facebook o le fo ia tangata ia respond mai lungo tato YouTube me se fo ia le website tato au onanga
o lo o momoli tele mai le whaafitai, e maise o le whaamano, o le moli mau fo i le soifua au auna, e maise o wavenga le tua. Ia, e lu itawina i pea le soifua au auna. Ia, e fo inisio au auna le tua o lo momoli mai ala tua lo whaanga. Ia, le ua loa fo i tausanga, le ua sila mai o lo maulonga pea le alofa o le tua i lau sunga i le fo mai. Ia, nei taimi, ia o le atu whakatoa tia o le tama, o lo lava le taimi, e te saunoa e whaala i au, la fo i se sa vali o le tala le nei aso e whaamalosia i pea le tino periso. Ia, e mai se fo i o le tusa malta whaatalital noanga le nei aso. Ia, ona whaamae ai lea o le tato polkalame, a whaifo i eise sio mai mua mai nei tae au, eise mana onga, o se tatalo whaapitoa, amna o mia fo tatalo whaatanga, whailoa mai, lungo o tato comment section. Ia, e whailava o tato ngā lue whaatasi ni vai aso, ia e tunatu ni ewa noa, ma le nganga whaaloalo. Whaatai, te atu lo sungan, e whiau mai, e se whapewhai ngolo tala i le nei tai au. A tonu e po tai au, o mosi si avaloa na whalau tele ila ia, a e pio nei tai au. E elmeta o le seal breaker anointing. Amen. Seal, no, S-E-A-L, breaker anointing. Yeah. O tusa o se whaunga e, o loo nātia. Amen. O le upo le tuspa ia se o tau whaiso e atu e i whata oto. Au romta au po e luosu malilima. Te i tau whaita oto le maule ia te o e na ia. A tonu e au ngā, mai mo o il nei tai hau. Pal whai po e lua na lo ia. Yeah. Ele, I'm sorry. Tau whai e maua le atu le mele. But o le ielanga reference wha pe alu whai tau ina o lea fo i o le mamalu o lea tua e nā tia ese mea. The glory of God conceals a matter. Yeah. Pia lea ile le whata oto le mtapulu suma lima a lo le whai poe lua. Yeah. O le mamalu o lea tua i a nā tia ai mea. A le mamalu o tupu e so ai mea. Tusa o le tala le in mea lea. The glory of God conceal a matter, but it's glory of kings to search out a matter. Amen. O le mea tau le seal breaker anointing. E leo le fina ngalo ta mai nā tia se mea. Ai nā tia e lea tua le mea mo oe. Na ia e sau sue, ma ia e maua. Ono tātou o tupu mo se taulanga. Na e mo mole pe tau e lua. Anu whai paiwa ma sifuru. Ono tātou o tupu mo se taulanga i lea tua. It's a duty of a king or a priest to search out. Le ale mele le manato tama. Le afo le mele le fina ngalo tama. Mela tau le seal breaker anointing. I need to search out and decode. Lono winga ia o maua, ma ia o tango loea. Mata pia me whiro tango wha mau. Ia o sue ma ia o maua, tango loea au mai fafo. Ia au mai fafo le mele, ia whai ma wha manuianga mo au. Tango lea nā tia lea tua ilona mamadu, nā tia lea tua ilona pa ia ele wha pia. God is not hiding this from me. God is hiding this for me. Amen. Nā tia lea tua mo au, o lama na upaenga as a king, as a priest, is to search out le mea le fina ngalo tama. Po lea. So o mai se whatita inga ne nei tai au e whaina mala mai. Amen.
le tala foi le fina punu toto ngai le mate o iwa. O le tala le tuspa i o masani o mai tātou i o tātou i loa o ma le tala. Fa me o whaifo o i e lona loto. Amen. A o ngā i atu le whawhine. Fa mai lo por tuspa i a ua uma na mea i fo mai. A se whapea tu lo tala tai au nei, where man fails, God succeed. Amen. O le mea umai le loa, o le mea umai le poto le tangata, au inga lue mai ei le atua mo oe. Hallelujah. Ai se te back off le titi mai ana i tai au nei, te o tātou wawai. Pea no whai atu, seal breaker anointing. E te tala i a mamalama o ina tango le te tala po le ale mea lei ai mo oe. Wa aru le fine lo na ainga ona ua o le tala tu spai o le ai asisi e mwhaina fasosani. Amen. Uma poto fo mai, uma na ta mai o fo mai o run out for fine ma le tupe o le se mea. She's running out of hope. Nothing. A o le ale mea le ta oto mai o le oti. Le afa mai leo kia, a sanga whaianga mea leo au wala wawe lea. Le lau la te whawhi loa ilo mana onga. A le lau ngai mai. Le sau aru na whale, upo tuspaia, sau aru na whale e wha tali oti. Mai tau mai la, if we use our imagination, ka te pawai o tātou mawhawhau, o la tū mai le oti o le whaitoa le whale. Let's say vai o mancha fale nganga foi le. La me le telo atu. O le fatali me le oti o. Ma le tala le oti sau. Saulo. Saulo toka ngai fa felo ai lo mana onga. But a o ngai mai. Ai fa mai o por tu spa io. O lo va o le moto tangata. O lo va o le fatoa o le anga I mai e sua a ingo 𝚘𝚘𝚦𝗍𝗓. Ono le mana onga 𝚘𝚘𝚦 o lo na whawhine mo lo na ma. Amen. A mai tau e se whururua tau sanga le tentiti lea. E se whururua fwoi tau sanga le mai lea. O le I to inga. O le la sau ia sua o a le va o le moto tangata pisa o. A je lo le me malie lau sunga mai a me se whulwhafonga. O le sau maali le sabili mo lo na angi maali e ele fe au le momoli mai le sabili e ele fe au le momoli mai le matangi o leo tangata ia Amen. leo tangata le moto tangata le momoli mai le sabili I te lingo le fafine so le me le ki oki ai e vai ati o le moto tangata le pisa o mai lo I ele ta maloa o le li mai kalilaia o le na sareta. Amen. O lo na ingoa o Yesu o popuna I mata o tau aso. Sa wawani e tangata pipili. Malo lo ai le pela. Tu sa o loto I la tau e o popo ngatia. O la me la awe lo fale ki oki. Anai o le tali. Le tali lai kongi o. Amen. O le amai ngara le fe au te linga o le fafine lea. Nei loa le fafine e lo na wha moe ola. There's hope. A living hope I te tonu o. Hallelujah. Le alanga whaifo lo o I na loto. A whai o te pai tau al tu paolo of. Amen. Now, tilo la mai o le tu paolo of. Why the hem of the garment? Ai seana le wha mai lulu. Ai seana le wha mai the hem of the garment. Now, se tātou o koe ki kiro rai kua, pēr no whai atu, o tātou o tangata sāili, o tātou lau whai tauranga, o tātou o tupu. We need to identify where the blessing is at. Amen. And need oilo māmalama, because it's sealed, o lai seal le whaamanuianga. Ai le sealinga I le atua, I hide from Yahweh, ai seal le atua Yahweh te latu saidi. Amen. Ina ia e maua. Amen.
O lana si o le whamarianga I whea, tu pā o le ofu. Wow. Ai sa walenga catcha le fine le whaalinga e le iro tangata. Yeah. Malama le fine salamo sa lau toto. O Yesu o le ostau lang siki. Amen. O la ia le whaunga le tupu. Wa upu sa lau salamo sa lau toto le mai. Wali linga ani le swaha umai le upu. Yeah. Ta feifo le ava. Riforo le ofu. Yeah. Whea la le melea ngai le swau. Tu Lalo. Tu pao le ofu. Amen. She identified where the blessing is at. Hallelujah. She knew where her healing is at. From Melantala, o tele fia pa ilungo tele, ai pu e lalo. Tu pao le ofu. Tele tangata ia mi fia, le fia wa I. Yeah. Le fia, move, all these people are crowded in. Ai sanga le mawhaia e tangata o na mo le wha malolo. Amen. But le pu e le fine le totasi. Yeah. She decoded. She knew she decoded a aparoa. Amen. Whamelantala tau ale tu upao o lo ofu. Le taime na pae na la nunga Yesu le mana watu. Amen. Because she touched where the power is at. O le whamanianga lea, ma le whamalolonga lea. Yeah. Mela le tau le seal breaker. Oi, whawhine lea. She break the seal. O le mea le ia le whamanianga. Yeah. Ta lepe lo le whawhine lon whatotua. Amen. Ua whaifo o ia I lona loto. A whai o te pae tau al tupau. O te ola, o te malolo. Amen. Why? Because that's where the anointing is at. Amen. O le ka oko I le whamanianga, o le whaunga le tua, whea tupau le ofu. Amen. Then mea ngata o le seal breaker anointing. Amen. Anga pae ia whamai Yesu, o ailo pae mai, whamai tau so I le li. Whawhena I whamai, o pae mal moto taka me Yesu I le li, el tangata na pae mai. Because o whaalongo ina le mana waruata. Amen. Le whamanianga, we need to catch whea o ia le whamanianga. Amen. Go after it. Langa oil le seal breaker. Talepea yes el final mele. Amen. Ele isau luma, ele fae ele mo Yesu, ele release Yesu le upu. Awaina releasing oia. She Amen. touch it. Ono lea, she understand. O le mea le ielea. Le whamanianga. Amen. O le whakari mai le oki o. E whamai tala le whini mara I o lau oti. Amen. O ke le oki le aso ne o whamanianga moa. Hallelujah. Whapena fo ila le whafonga mai. A vai o e whafonga mai nita e au ia. Whaangahi oi e oe le whaunga le tuana I acha oe. E mawhai ngatanga ta lepe mele a ia mau e le whamanianga mai le li. Whamaniai oe malo wahinga le nita e au. Ia, lau songa maike. Malo whaftai lava mule whasoa matango fie. Ia te ilo leo wa whailina tātou po kalame le yaso. Ai le I tuna tuleva no I lana auna I talo whaamanuia mo sio tātou ainga. Whapea fo sio tātou atu no whaafunga mai. E mo mua lava o na watu le whaftai tele I le whaamnoina fo I o lo taini. Ia tufa ma whaasoa fo I se moli mau matango fie. E whaamalusia I bea le tino ke riso. Mo le atu whai au masui o ngā le tua. E watu se whaftai tele. Ia ono le tufa mai fo I o le susia ma le tamau a inga o le fionga le tua. Ia awale au nanga I le li. E to tele lava I la tau o lo whafonga ma mai moa mai leita e au. Ia o le atu ina atu le avanoa nei I lo whaatua tua. Pe ona sau noa ia le tamata I ta ilita e o le ua ia ta I tātou le whaau unga lea le atu. Ia e mana o mia lo tātou sa ili. O lo na tia e le atua mo tātou. Mo le atu fo I le ngang whaaftai tele, whaau noina o lo taini. Mai whaafonga fo I le moli mau, I le nei aso. Whai mawi inga o le atua, au nei taini. O le whaaftai lea whai au ma leo le au nanga nei, sui ma au na le atua. Mo le atua I le whaaftai tele, ia I le whaau noina fo le taini. So mai e nei tae au, lau so mai whaau, ia wale moli mau matango fie.
ia tuna le no ia se no foi nei mo le a fini lo fanga mo li po nei tauainga mes foi ia le no fo lo tapo mai lo kalesia ia se no foi mo le ia lo fanga ia ma fai wina il tato po kalame talo fa mania fai ia se si mai mo ma le tau se mana onga fa tu o le la talo lo ona le tu ni tai au fai foi na mi talo fa tanga ia le ala watu umala val ni tai au na lo fa tu ala malenga fa lo tama fa tai after tu lo sungal fi au Mike le tai au mo le no ma tango fi tu sai foi mal nei por kalame ta fa so ai ngole ala leo ni tai au po ngo fo ele tau tua le kingdom vision ni tai au fa tai e mole atu le ngang fa te tele il tapo inga au na le tua e mesel malu i la tau e lo faina mai moam fa fonga mai le tai au a tai lo tai mi fa va no o fai ona tatu so ta i lungo penga te fai langi le tai au e a fai o fa fonga mai fo initial mato o loto bol mato e kale si a fa tai mole atu le ngang fa tai la auto talo pe ona tau talo ai a fa pena ona au mau e fo nei atu nuu ona fa mo mo le tala ingol finangalo le li ia o tatu pitola au fai fatasi au ai ling fai ana manuia sa fai ba pa le sta po inga ai mole atu le ngang fa tele ia tau fai fiau ia male maftanga lau talo mal tatu e kali si o fa muli mai ia to anga fa pena fa tino pe to te mole tu mo lo finangalo ia se te mi sa so ka koi filo ia anga lile tu ta pena ia sa la le le ta tu te filo ia ale ta aule ta po inga lo fa fonga mai lita aule mamalu e la tu mo e lo fa na tu in mai ia mole tu le na fa tai a foi o se foi fiau ia tonu e se anga la fa so le ni ta au ia fai fo o estanga ta lotu o lo e o no matou tu ma o la so fi au ia i lo o ta tu wata ngata na mai le tu so ni mana lango la ana au ona ia malosi la ngana mi ani huro mani arona tu si ilunga limo o ona le tu ma tangata le tu a la tu wala fai wa fina lo le te tonu e fulo e taimi sa o foi te tu e foi o fai ma ona le ia ele fai ngo fiel nga luenga lo ta wa mone e la fai nga luenga a se mea e pitilita o le tatu tu fatas ia mo lo na bi inga a fai foi e so maftianga le nita e am so mai pola la val mea ia te tonu o le tua o ia o se tua o se tamai tumu i le lofa ma le anga le lei au ia fo se tua na te fafe vai la tatu o le mole to le talo ni ta ao ne ia si ti ai lo tangata mo tatu tangata i lo mole no foali o tama ni ta ao tama wa matu o mai le si ui o le tatu nei polo kalame wa sila mai fa fonga e fa soa le ni ta ao lo fa fonga fo le po ia o lau whanau mai lea tulimanu ma lea tulimanu. O e tu tono ainga, ma e tono whalewhai ngā luenga, o whea lava le no whuanga, o lo lātou maua mai aile tau tua le atua le kingdom, vision le tai au ia whawhtai le le. O se au unanga le ato toa pe a whai e te le awaia ngā ai ona o e lava mātou te whaalongo i ai. O e fo i malau te inga mātou te manui ai. O e fo i le li e te whatino mei o mātou o langa mō lou lava vi inga. Whawhte tele o ra le tai au. I e anga le lei, se tamā, se tina, se au auna, se tama, se teine. O e o mawhaina mai moa i e anga le lei atu ia i la tau le nei tai au. Se mana onga wana o e te silifia. Le loto ma le mafau ma le anganga le tangata o oe te silafia mea uma i e whawhelo i atu mana onga le tamale na le tina, le tama ma le teine ai maise lau o whai ngā luenga te tofi o e lo ngā lulue le fola ino lau tala le lei
Ia le tua le whaupenga ino I lātou I aupenga le taua. Ina ia tūlai malosi mo lo whingana. Iai lau whaunga pa ia le tua I lunga o lātou o langa. Ina ia vei lātou aupenga I whapenana whatino lo whingana. Ma ia whapenana mo ni nganga mo lo malo. Anga le leifo o ai lava se tasi. O lo ia se mana o ngā lilo whapitoa. Wana oi te sila. Ta mā o le nofo le me lilo o iai oe e te whamanuia iai. La mātu tālo tai au nei, o mai o le tino, lo iai o whaalawalawa, whaamano lo. Mai o le nganga, o lo upu e whapenana whaafeilo ia. O le loto le tangata mawhatia, o aua fionga mamana le atua, mātu te tala noa iai, na te whapenana whaasaulo toina le loto lo pōpua ngatia. Ia lofa mai ni tai au, ia whapenana, taita ina I mātou I lo file mū. Ia mau e mātou le sotanga mo e nganga po ia le mo sia le aso ma le aso. E te lima taita ina ai lo mātou whamu moiola. Ia o le te taro le te au manuia le nei, le tiopo nei TV, o lo mai ai, o lo taita inga le sunga le whau ia mai. Ia e lau whamanianga. Ia tele ma tele ni nganga, e maua mo oe malo a wala le tautua ale nei fale televise ia e lofa le atua ia whapena na vi ia oe ma vi ia oe ona mea o ta pena ma saunia mātou te auna I lau fio se aso fo se teimi po tai au te mau fo se ava no mātou te whasoa leli ia whapena ona alu ma le mana lau upu ia se loto se nganga ma se mawhau a iei fo se tasi o lo whafonga mai whapenana mana o mia o Iesu I lona o langa o le aso ne ma le teimi nei te tala I lona loto I la ua fio whaau fale o Iesu I lona loto whai o e mali I ma whaola I lona o langa iei fo se tasi o lo mawhatia pea lona tino se mai whaalo lo ane o a ao whai wavenga nganga pa ia pa iandu pa ifo oe I lo mana whai wavenga le suafo o Iesu Ia wa ai e lo mamanu le atua le nei tai au. Ia o le te talo le ma le nganga wha maulano. Wha manuia e lau ona ia Mike le nei tai au ma le pulokalame. Ona o Iesu o mātu o le mana wai ai maise le mafuta mai o e nganga po ia. Amene ma amene. Amen. Toi mo le atu le nganga whaftai. Tele lava sa molo atu pele, tino kiriso I le nei tai au. Mo I lato malawa lea anga I maitua o le tato messenger o tato I tu lau ia manisio I lato le fesili mai lunga o tato po kalami ia o naua I lunga o tato I tu lau la unu mera ia po tato messenger foi ia fai e fia maua se avanoa ia ma le au na le atua ai mea tau nei ma le sunga I le whaau le kalisia le loftonoa I so se vaengo nilo langi sunga ia Bishop Elia e se o Tavai ma te whaftai tele atu. Tātou whila I le aso a tai au, I le tai au, po le iwa le tai au. Ia e manuia tele fufuanga toi o nei aso, soifua ma ia manuia. Praise the Lord. Take. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and Tavai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help.
If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚗𝗚𝗎𝗓, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.